Ia. O te whamaluru atu na ua i o e tau sa tu e tau mwhai atu tatu masini kau whale tonu mai. Ato no le ua langona mai a te minei. Ua langona mai au te minei, amon mone. Yeah, okay. Sui fo manuia. Natu o manuia o e ma lau mai moanga o ni yaso. Yeah, pena ni fu lau i tapa fonga. O te whamaruru atu si tau sera patu tatu masini i oe. E nei whale tonu o te matatu ia e pe o nei nei tulanga na ia e te tonu le ua mai a ona tau si o le ua whale leia. Ua atua mai lau tau whanongo mai. O la ngona le leo. Ia, okay, whaftai. Ia, i e te tonu ngane whiu te mailu soi fua mara uola i le nei vaenga o le aso lua. Ia, le aso lua ia mātou, le aso lulu le nei i Samoa, ia manisi vaenga o le nei aso. Ioe. Whengo whiarki ia e o lau le tioma e wharongo mai pe te wharongo i whea lava po ioe. A mātou nei whea ngai manei mea. Ioe, e le whengo whie, whai fo i o masini o mea uma whapena. O le tāpenanga. Ia le melea, se kaulava mai le on saipe ioe. Ia e whaftai o lea ua. Maua lea wanoa, ia le o tue whale leia. Ia ua whaisi umi o tāri ngā. Ia o le nā, o le on sa ia le mea taua. O le ua whasolo ina tase fia. Ono mi te te fitu. Ia i mātou, ia tāri fitu walu iwa. Ia le tatu wofo i matatu pa masani. Ia, lono winga lua i tūlale la whi au sia tua te mine. Ia, si i o oa te mie e sawai. Ia le tatu malo. Ia lea, tele mtau fia whatanoina. Tua tele na ua ia matau. Ia e whapena lava winga o le tatu tautua o nanga. Aso so le vasa o le o la nei. Ma ua whaia ina i le whaavai vai. Ma fau i mea e te manui ai. E te o fotele ai ma whaafetai. E te o fope a whai tau ai. Mea taita si ua ia whai ai mo oe. Mea ua whaia e Yesu mo oe. E te o fotele ai ma whaafetai. Wa manatu oe i mea tingai. Ua popole foi lo totalu ai. Ma fau i mea sa whaia e Yesu. E te o fotele ai ma file mu. E te o fope a whai tawai. Mea taita si ua ia whai mo oe.
mea ua whaia, e Yesu mo oe, e te ofo te leai ma whaawhetai. Wafile munisi oe ua mawhatia, aua le whaameo ma mui mui ai. Mea lele ilu ma whamoe moe iai. Loa tua alofa e whaao o mai ai. E te ofo pe a whai tauai. Mea taitasi ua ia whai mo oe. Mea ua whaia e Yesu mo oe. E te ofo te leai ma whaawhetai. Ole nei ia ono sai I pua puanga. Ele tupu fea ngea whaapena. Aua e te fefe o iai lou talita. E mani no mea uma I lunga. E te ofo pe a whai tauai. Mea taitasi ua ia whai mo oe. Mea taitasi ua whaia mo oe. E te ofo te leai ma whaawhetai. E ofo matou loto tamai I mea sili ua e whaia mo I matou. O whaamanuianga ua whaatofu sia I matou. Matou te whaitauina le ano ai. O au whaamanuianga. E le o le toa tu ngā o le ola. Ai au ia I matou ono matou whaitaua o mea sili. Whaitaua o mea lelei. Whaitauina o au whaamanuianga. Le tua whaftai I le pese fo'i ua au maia o na upu e awa I whaatonu o au fionga. Whaftai I awa noa ua matou maua. Ua whaatonu ina fo'i wha moe tiu te mawhaiva, masani. Whaftai I lau leo leonga a o matou moe le po na po. Usuatu o whanau ia onga I le nei aso. Pia ngai fo'i nisi mga aduenga. Mai a whi au mga aduenga nei aso. Tonu fo'i o matou li o whaare ainga. Ia le uanga I mai le fiafi. Ia o whetau I fo'i le nei taimi e o loto fiafi e mawhita tua I tamai I lau fio. Whaftai mea malawa. Whaftai I lau tau singa o lau leo leonga I lo matou fafo ma le matou fale. Whaftai I whaarutanga pa ia na e ta pena mo I matou. Ia le lo maliu malau toi tu manu malo Yesu. Ia, fio meia, lo ngang pa ia e suaswani mai. Lau fio lava o lo matou suaswani sili. Whaangangana ina, ia su'le atu toa ma su vai. Ia whapea fo I whaafonga anga lo matou nu I so se tafa ni la langi. Lo matou tatalo I o I mangalo mea uma. O au matou se se mwhaale tonu. Mangalo matou le toto pa I o e ke riso lo matou ri man matou whaola uole mwala awai. Amen. E te ofo te leai ma whaawhetai. E te la. E se lea. O le
taua ia o le pese lea tatu la iti mai ia le pese lea pe tele ina usu i mo meo maliu pe tele in tatu whaalongo le pese lea e usu mai lo le pese lea aso so le masa i le o la pese lea le ai i lo le whaamoi moe na pese lea pese lea o lo mai ai whapea is for you, for me, and for all of us to count our blessings. Waila o tu tau. Le winga tonu na pesele. Le yelo na tali whapea. E te tau o na tatu ofo. E ofo le tangata i me ua whaia. I Yesu. E te ofo pe a whai tau ai. Mea taitasi ua ia whai mo oe. Mea ua whaia e Yesu mo oe. Tau te ofo i mea ia. Tau ia. A vai foi le pese le tusi pa ia sa wel pese lea. O le salamo o le sima e kisi e tolu. Mari ima salamo e se lau tolu iwa. Ai sa tusi pa ia nana tau le tusi ai. O le lau tusi o le salamo se lau tolu iwa. Fatu e pese lea. Mela la ina no fai atu. Tele na wha ngae o tatu tangata le pese lea. I te meo maliu. A leo wha manino atu. Le ai. O le pese e wha matala i mai ai ia i tātou. Tasile lau tusi, tasile lea lau salamo na tusi sao e tavita. Tavita tusi tala. Se lau tolu sumaneiva. A isa u tusi pa i nana tangone tati tala no wha tasi ai. E te ngona ni fwoi melo te tano tuai. O le lau salamo e se lau tolu sumaneiva. E wha matala mai ati. Ai ma aine i a tavita. A tilo i le tala noa tavita. I so se salamo atu si a tavita. I le atua. E wha matala mai e nale mea ta o le intimate relationship. Ia po le intimate knowledge. Po le sila fia e le atua o e mao. I oe. Fai tau le tusi atua le te watua le se lau tors fumreiva. E wha matala i fo i ir tustala. Le mea o le presence o le atua i oe. Le aine tusi le wha matala mai le atua e te sila fia au i mea uma. E o oha i lo ua luifo i se uli. O lo o iai oe. I oe. E manino e malama le atua i ati oe ma. O tusa o le tusi e tā vita e whaatatau i le la relationship ma le atua. A vai foi la ia tā vita tele samdele ngana. A vai nila foi mua salamo le. Whalongo foi la ia. Leli ie. Salamo se lautur sumreiva. Fai mai leli ie. Ua esu e mai ia tau. Ua esi la fia lava. Ua oe lava. Ua esi la fia lo nofo ilalo. Mai. Oe lava ua esi la fia lo nofo ilalo. Malo tu ilunga. E loa le leia le atua. Mea uma e winga ia tavite. O lana tu, o lana savali, o lana nofo, o lana tautala. O mea uma po o feo leo la neia i tavita. Fai maile manatu o fai salam. Fai maile manatu o le tustala lea. Tavita. E iai le atua maia i mea uma. Pe aru lunga, pe aru o fea, pe o oifo i seoli. O lo o iai le atua. Na mai lo le tatou teni. Ai nofo tatou mausu teni o maliu. A o le pese tatau o no tatou fai tauina. Fai mai tavita. O fea mea uma. O te iai. Fai mai tawai ufu le parakalafarona rue amate. O te alu e i fea ai loa ngama. O te sola i fea ai o ruma. Po o fea le me alu iai, pe tatou te sola ese ma le atua, e le lilo. Fai a moa au apa au o le tae au, ma o nofo e turu inga o le sami.
e tai mai ia teau i lea lava mea o loa au e taofi mai fo'i ia teau i loa au taumatau. E o mau o e mau. E taofi ofi mamau le atua ia te o e mau. Whaia. E tu mau lo tatu whatuatua ma le moni o lo tatu o tawitanga. O le ata whata ina o tawita. E ei tu susinga tawita te whanau te tau maniti o tino o ana tala e whai i le atua. Pe o ana whatonua le atua. Ioi. A o winga nao lea mo le intimate relationship. Ia po le intimate knowledge o le atua o tatou. E manino e malama le atua tatou te li whananau mai tatou te li o mai le nei lano langi. Manino le leile atua. O mea le vevesi e tatou atu. O mea ia vevesi e tau ia. Lea ia ma se mea o ngole le ma aia le atua. But God allows everything. Mea le lei ma mea le anga. Na te allowina i lo soifua ma lo ora. Ioe. O le atua mafuta. O le atua awai. Ioe. O lana sila fia le leia le atua. Ioe. E mesha pe fua ina le atua. Le meo lea. O lo wha moe moe. Ia ma le comfort. O e mau i lana whatasi, i lona whatasi mai ata. So le lautusi lana o salamu. E na te whaamatala ina ma le pese na upese ina. Ioe. Aso so le vasa whai mai. O le ale so wao le vasa i lau savalinga. Ioe. Ma ua faulinga mai ei tātou ua whaavai vai. Ma ua whaia ina. Ma fau i mea ia. Ma fau i mea ia ua manuia ai i tātou. Tātou te ofo ai. Ioe. Se mana ia. Ai leo se pese o ni maliu. E ai. O le pese e toe nofo ni tangata ma toe mesa. Le fua whatautaua le atua i ati oe. E na te o le atua po whea tātou te sosola i ai. Nem whai. Leo whai mai whai salamu. Pe tātou te tuifo lava tātou le lua ma tātou atu i se ori. Tātou la sa whai mai ai. Pe se mtau tia. Tio whai mai e whai ina ina le tui o le oti. Aisea. E muli au loa le atua i lo soifua maruola. Ioi. Ia me tāua na. Tāua leo la uporkala me ilona amataina. Whaamatala pia te oe maa. Tāua o tuua e o tātou loto i le atua. O ame ia tau te vevesi ai. O ame ia tau te pala lau vale solo i lunga i. I hoe. Ia ia le teimi whai mei le atu so lese so ia ke lau vavale. So ia ke loko e le leam so ia o leo te mata le le tua ia te oe. Ioe. Le winga na le lotusi lo salamu. O whea tātou si so sola iai. E manino le wa aia le atua ia te oe ma tātou. Intimate relationship. Intimate knowledge. O le atua. O le atua the presence. O le atua awai. E meta vita. E te awai ia te au i taimi uma. E te mafuta ina le ola o le tangata i taimi uma. Po whea lava mātou te sosola. Lem whaina mātou sosola mai i o luma. Aisea, e te whaita wina o mātou ona. Oe la ma, e le o so tātou temi tātou te aia i puapua ngāmalea. E temi tātou te mawhauwhau ai i le atua na te mafuta ina oe mau i every seconds of your life. My life. E le o le whapea i oe, vai fula ia. O fia ni au sori ngā tūlafo. Ua fia ni au sori ngā tūlafo. Ua fia ni a tātou sori ngā tūlafo. Awele te tilo. Ana whapea sori ro tātou tūlafono ma tali maile atua i le tali tau tali tātou. O fia lau whai laulangi. Na whai laulangi atu fua le tangata. O le atua tu ua manoa. O le atua o avanoa. Ioe. Le nā. Awai ni fwai muli muli ala peselea. Le iet fwai.
tasile pese le ele no fai pule e aru do fa nga me pale menno samu se le tutupu fua mea fa pena le foi un muri o le nei ia ono sai I pua puanga ele tupu fua mea fa pena aua e te fefe o ia lou talita e manino mea uma I ia vai aua tatu te fefe ioe o le li'i lo tatu talita e le whapela ioe e le ngatala tatu fefe io tatu whaia fo I se me sili moia o lea o tatu whaalango ia te ia malu loto atoa malu wanganga atoa malu mafau atoa whapena fo ia tea ioe I le whapena o le alofa mai o le atua e tatu so sola whai me tawita o te sola e whea o te sola ea I o luma se ia whea o te o fo'i I se oli o loo iai o e le atu manu ia tele ia le tatou por kalame fo'i ma le tatou whasongo ne yaso a moso teimi lau tusi o salamo I se lau torus fumaleiva le fatuari pese le no pese tu nei o le aso sou le vasa o le winga o le pese ma le winga o le oi ia o tatu loa o na faita wina fa manuianga le atua ia tatu ioe la 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 ioe taua ia e iai le taritonunga sa moa ua wadu tatu teimi le ua lusu ma lima le te ai le fitu lusu lima te ai le tula fitu le fiafi ia le tula e iwa ia I matou ia whaatu taunu mai ele tatu malo foi no lo fere nga gwengo ni yaso ai me ta ua tele I o mata malo te fio tala no ia o le tatu te le so le tatu te le o to count our blessings faita wina ia u fa manuianga pena fo ia cha o lono winga la o tala o lono winga o pese o le lava le so wow le so ifuanga ma le ola ioe io tatu wofo ma faitau fa manuianga le atua ia tatu io tatu wofo I mea sili ua whaia le atua mo tatu ai toi whaalongo la I mo meo maliu atu I suat pese lea ia o le nā musu I ai po ai whai le ai lo se pese o se maliu ioe o le pese tatu te whaita winai leanga le lei turi loa o le atua I lo soifua malu wola au tatu wola ioe whaitau I whamanuianga le atua I te oe mau o ia o iwa o ame toi whaitau pe a tatu fiuti ioe a whaila le meu winga na rata tatu te le mawhaina toi whaitau ani blessings mani whamanuianga pe au tatu tu ifo tatu le lua so le arte me whaitau ai o ia o le ola e au ngaro tatu whaitau ina o whamanuianga i tatu te whapea I foi o tatu rot sole a le anga le atua e lo whamai sore ai e se amele I uola sore a le anga le atua e alofa fua mai a le nei ai e se le mele anga ia to e au ngala le whaitau ina o mea ia u whaiele a tonu e toi mawaisi anga salamo o tatu nui tele o te fiatala noa I le tūlanga e amatai ia tatu o unanga masa na watu na fila u por kala me na file no u ia tala fule le tu le palen a mai ele I la vea se ta vale ta mau sa fasioti
Ele tu pa ila ia tu le pa malana fo I la utala noa tu I lunga o tala noanga nei fa ai tu au. O tala noanga le fast, o tala noanga ale JPP. Pei o tau sisi a tangata ia. E ati le pomo matongi o ile situ. Ati le pomo matongi o ile situ. E le kea po e mali liwai o ai a fai nai lotu. Pei o whainga le na o lo o iai. A tu te ilo le whaita wina o blessings ia tatu te iai. E ui an tatu whea ngai ma mea ia. A o le atua I o le atua o avanua sila me lema se mea mea ia lilo le vainga. Le an wha matala ni le lautusi o salama. O opu tatu te tala no ai, o mea tatu te fau iai, o mea tau te tamu whai whanganga ia leanga I le sangata, e li whatau nuina. Ma nino le vai le atua, ta ua na pesele na. Ta ua na le lautusi le salama o le. Tau te sola I fea. Tatu te li whana nau mai tatu te li yo o a tatu plan wa me uma tatu te whaia. Le ai se me tasi e lilo I le atu. Ia tau tia na. E whapea foi la. Whaia na fie tu le e pale tara le no fatua. Ele I fasiotia, ele I la vea le ta vale le tama. Fasioti fea. O le mori maura tu le epa. Tu le epa. Na fasi talani o fasama mona. Au whanoronga po tama leo ka neta alofa. Canada, alofa. Langa leua I tanga tole au makati na wala au mai atia. Pe me awani tu whangali whai ua latu ai. I le whai ua tama le ele se latu fesota inga. Whai maila o uso le tama lea. Fai mai le suafa le alofa si vana ai ia Canada na te whangai ni le fai ule makati. Io. No whanonga na po. O le whamatala ina le tama le o lana wa ai ma lana morimau. Na fasioti. E tangata lango o le whatuatua I le atua samo, I le pōle o le pāti, ina ua ai atu ia ua I loa atu ai, ia whaipule o le pōle le pāti, o lo latu tangofia le aisa I le pāti la. O ina wila le nsa weta malea e lele mai aisa e o nā mai nā. Ioe. O na mai lola ia lea o tangata lango ale whatuatua I le atua samo. Fasioti I talani o le pā o le. Ni lei pēla o whamtartala o mea ia. O nau tau loa ila ia lea. A lea tu e whai mea sili mo tātou. E ta tauna tātou whai tauina whamanuianga. A ese a tātou mea ia whai. O le. Nau tango o leo tilo. O lona wina. O mea whai e tu le epa. E muri uma e tangtani. Uman whai mai tu le epa na fasilunga o le. Talani o le. A leo sapuro tu whai mena fasi talani o le pār whai tuto o le moto Samoa. Ina ua wa ai mai ia sapora so le whatuatua I le tua Samoa tasi. Sa whari merita ma leo ioe. E ua sangata ma le tau o le I tangata le aisa lo I totonu. O lo o na nai le aisa I totonu. Whelele le aisa I totonu. Ioe. Ia tati tau musu hata te tala no ia mea pipelo. Ai ala no whamatala atu. Se o tatou I loa ai. Winga o tangata ma whainga matautia. E a fua mai le latu foi influence. Ilo latu taita. Langa foi o lena tua ia le taita ina fasioti lunga o talanga wharisa mamona. A leo sau tamalea. Leo lunga tan ai fasi e talane. On ave foi de ila lo le mele. Anyway, ele tu tele isa utala I le vaanga na ufa manakto to ia te utu sam. Ile ta ua tele. O mo meo o fau leanga. O le mea siri na leanga samo.
A mai foi na tangata nei e mai o latou whanonga ana i le tatou vaenga. I le vaenga le malo. O le upu foi le whaonga. O le whau leanga. Na tu te whaonga ina foi le upu lea. Ia. E le tele i sa tautala i le mena tele la tautala i nafi. Lea ua whaonga e le fionga. I le whaipule o ai foi. O whale alili tasi. Ia se li ilo ia mai le malo Australia. O te re loa po le arto ingata upo se keisi po le alapa i oe. Ia wa o pioloi umari tupu. Le la ua whailo mai, ua whaonga ina, o le suafa o tangata, e suafa ia Peter Litko. O le ingoa le na o le loia, o le ua lono ringala. Ile o te whaonga ina la, o te re loa pe tuto o lua e marita mai tai, o lui, Mitchell, o ile ngō sita mai tai. Miro lui. Te loa po whaonga whatasi Miro lui, ia maleli o Peter Litko, ia pe pauleo whamasino le ua tula i moleli. Pauleo me lua mai. Api o leo tau mawhai le li lo ia tau e na te whaisana tālo sanga na i le lo i le whamasino. I le whamasino. Se i toe a batu se hawa noa, fōle le se i tau whamaltu ana o la sanga whaatu la fono. Le lau toe a mai eile hawa noa e toe tuu atu tua. Le ua toe tuu atu tua i le aso luas maneiva, I think. Ia. Le ua tuu tua le aso luas maneiva o le masina nei lava. Ia le whamasinonga le. A pe o le tamu whainga lo whai iai ia le ri whai pule malana lo ia. Ia foi. Ia mawhai o na laasia ia lea foi. Le whamasinonga to iloilo. Ia mawhai o na me isao wa foi e temine ia o to ele aise ele mawhai na to e a vea se fai unga ngai lunga i le whamasinonga to iloilo. A pe o le fight na o leo fight nei ia le fionga le i whai pule ia malana lo ia le li o Peter. O leo fight anga i le misi le Supreme Court ai anga i saoloa i lunga i le ofi i le whamasinonga o e to iloilo. Ale atunu. Ia pe o nai vaenga na ua toe ai tau i le va ai. Ia ma tau wavala mai ai le tūlanga o le whamasinonga a whale ali li tasi. O ia lau whisili o le whiwhai atu. O le toe whaonga ina ia po le toe fo i ai o le fionga i le ri i leo inspector. Ia po le leo asiasi. I tatu whasamoa i ai le inspector level au inspectors. Pe o lean e ese le tūlanga le watu iai ia le i lunga le cyber something. Lean wa batu nei tuu iai ia atonu e toe o i le vaenga o le inspector i se taimi muri ane. O lau fesili. O ani soli tūla fono a li o whatau malama ia po le alainga fo i le tū le li o le tū ia la vea li au ava whatau malama. Ioe. O le a se soli tū la fono. O to te sila fia o an soli tū la fono. Langa o le mele o le pese ai ia. Le ori ia le whemeu. O soli tū la fono ia li o whatau malama. Ma la tu fai tau wina ai le tatau o na toi foi i le ofisa leo ia li o whatau malama. A ua wha maonia ana soli tū la fono. E se si em fai so ni menta puna. O le whamasinonga le whatuai, whamasinonga a Samoa. O le whamasinonga, matau lia fōi. O le tribunal la leo. E ngatai leo. O i le mea tele lea. Lea le results po le whai unga a whamasinonga a Samoa.
e tau fia lava po le ale fai unga ale tribunal na fai e le e whaale au ngā ina ioi e whaale au ngā ina i se fai unga ale tribunal a veo mea i e ngata i tu tonu leo la to wale susu e mea na ua na o leo an sa whawhai i le pano lea na fai mai tofi e le whamasino le pano sa whai e le pano to e fai e ia le fai unga ioi ia na o lo ula te tonunga ma la u ba ai i le tio ia lo la to fai pele le meo le tam fai au mai le surtu la i le tutusa le surtu la fono ali o le na fa ma ni le tu la fa au po le bias ale tribunal le fai leo ma le fa masinonga a Samoa lena sa fa ia lena fa mania surtout la fono tu lepa marimoni il est tribunal al parlemene lena soli tu la fono tu le pelo fa mala matu ina ia mafai ona ko compare mai ia meia tam io e tu maure surtout la fono ali o fa tau malama il est tribunal pe ana faia ina fo i le fa uma o le lato keislen fai ma leo e le fsinia mena ana faia ina le keislen fai e charge kalasa I mean charge saanga e tu maula le mele mor silfia e fa nga ina lavala i le mele a leo e pena fai atu ina ua mae ana masinonga ma ua le aise sotu la fono le fa nga ina me ina ave ia li o fa tau malama o lona winga le ai ma se mea le famsinonga le tribunal o toe la ilunga ele va le malo samo malana constitution na mafua o na toe mafai ele malo na toe fa fo ilio i to tonu on tanga luanga a leo mai tala o mai fa mai o le afa pe ma fa to te sila sa mo i mea yo lo tupunita tu tu to te sila i mea o lo tu la merita o le mea le loto wa ita tele o ti nga tele le loto wa uli pato i le mafau aisia pongi sa langa o le mea o le taui le o tangata fau leanga. Ele o maua la le malo mea ia. Uma whamasinonga, uma mea io e. Leanga a tatuwa ai foi la tatuwa ai matilo tilo le whamasinonga malana fai unga tususia le ua mai. Ilo iesa o kopi. Pateo la wawa iatu mai lato o mai ia. Pi watangi ai le oki a koa le department o leo o tato. Kwa oki a koa. Hawhila winga nana utala. A ole i fai ale i unga whamsinonga lea. A ole i la wina i le afoi. Le aso muli al whamsinonga lea. A fai na e mata i atana sa pu e fafo. Na e tango le te tilo no e toe va ai i mo meo facial expressions. O le loia ma le tamaita i loia. Ma la tau umana iai. I tatia isi a wanga. Ai pi o loia. Keisi na whaira le whamsinonga. O ina. No o nofo mea mau. E manuia le whamsinonga. O ina no loai e manuia. Ia, ele fsilingia. Aisia, o tangata i loa le leile la tō mere whai. Loa le lei. Malama le eo al whamsino. Na tātou whai tau ina o malava ia mo meo o mori maua leo. Oki a koa. Me whanan sa weli moni awa vau i lana temio lana. Ma whai mai li moni wa le loa. Le ai li moni. E leo le loa le fui. Aua lofa muti vale alo yelo fa vale malau vau. Whai tau le lei io he. E le loia. E le keisi lo mafo fa.
si tama i mafaufau a whapea. Paua le tangata lata mafaufau i keisi se tōru. O le tumai tei whamasino. Ia manisi lo i e tau talata i ai. Au tangata uma e o le au tusitala le sai tonu i o. Nunumi fasolo atoa. Paua lato mea o lipoti. Ele sela utala le fai atu. Iyo e. A o la ora le va ai ina ua mai fafo keisi ma lato matapu e ata. Ma le lato fōlinga mai. Na o inana o mawhanawhana ia uia. Iyo, saura tu le epa mau mai mwhai mai. A menga le kau kalaingu. Ngalan menga waku i le awanua ko ke whalea. Iyo, ko ke whalea. Ko ke whalea o le whai le advice le keisis ia latu tamata. Awa. Ma ui ngā fuar kai me koe whai se mori mausisi. E whalongo mai la ia le parimia ma i lato ia o tau pe whalongo i loia. Ko ke lo se paupa. Iyo e. Linga, tau te lo se paupa unga e a fuai unko kalango i mea ia. Ai se mi musa whatko inga lea. E a lo wafai mai whea lan menga le kau kalaingu ku kai mene. Sei vai la ia. Ia le nga. Maua i manele o te nofua mo mafau. No tauro le pesele no peseane. Iyo e. O tiro le fai muli a fai mai. Ele tu tupu fua mea whapena. Samoa. O le taua i o nai mea ia o te taratara no atua. O le o feto o ta inga maso o tanga. O tangata. Ma le tinga, ma le loto tinga o le loa whaawasenga. Le loto tinga o le mo le meo lea. Ia o tatu masani lea upu o le loto leanga. Ia pi o ta fiu e tau le meo le loto leanga. Leanga o tatou o le natura le o tatou. Tatou tangata soifua. Pālangi, lanu moana, lanu viole, lanu liuli, lanu pae, pule hatu ngā lanu. This is our human nature. Iyo e. E te mi ti ngai, e te mi leanga i le loto. E ke oso mai le ui fe me o ele leanga so loto. O lo mo fatu le ia te oe. Siri lo walu e tofu lo ulu ma to e papatiso e loa le winga o natura o ma. Iyo e. Ai po oa me tatu te a foi. E a whai nei o tatou loto. E te me leanga i lo loto. E sa rota. E te me ti ngā i lo loto. E te me tari ei o mawhauwhaunga. E sea. E lo tatou tangata oti. We humans. We live. E te whiaula. Iyo e. Ai se lo le mea leina leanga le loto. O nei lo la i o whasei nei tatou. I ita le loto as a competitive person. E tau maua i nale meo le loto tinga i di tūranga le lei. Meo lea. E pa ai tu se mete lo tinga i lo loto. Then do something to better yourself. Iyo ai. Then do something to better myself. So in that way I can reach iyo ai. Le level le tinga i ai le loto. Ai a tinga la le loto mawhau i mea leanga. O le sesenga lana. O le sesenga na me tau le loto tinga, loto leanga. Ioi, peno whai atu. E tinga o mao tatou loto. E o mai i a tatou le loto leanga le te lote. A le harfa moi moi. A whai o ai e tinga i lo loto. Pela o sailele, for example. A whai o le tinga le loto sailele. Ia la auli ona ua whaia ina matu ilalo matangai. Then do something better than nga kau whaaleanga, tau whaaleanga. Ele, that's not good for him. Ele mwhai na uplift tai ele loto leanga. Lona level nga ile level ile la auli an marito te mine. E fiu e whai. E o mea le oti matu i fore pū.
na te fai ala se me fai step back ma vai por esse me tão fai io la si me fai leo lilo lo fai nga ia ke ia i de vai mai esse meno so ai a fai na le loto leanga fau leanga filosofia i lunga le io o mai fa vau amen ele fai tupu le mele e finangalo ele cha pipi ma o tala monia le fai ele tupu fua mea fa pena na ala tupu mea ia fa fina wa inga o fai nei o le loto tinga ina ua to ila lo popo a ua loa tau sanga o tūlanga maulunga. E whiu e tau whamatala upu e tau o i tonua le tupu ai whale tonu taminei o le loto ua ti ngā ma ua ti ngā tele ona ua whaato ila loina e se tangata e le iai se mawhauwhau ua umana whawhatu tu la fono ua umana whau tu la fono e pui ai le vaenga whaufai ia aua ni toi sa tia sisi vaenga petai olo fina ngalo malu roto e leo fina ngalo nao le tua ioe o mea tatu te mawhauwhau i ai man e leo le mawhauwhau le nao le tua a whape ua levan tatu whauwhau mea au tō mai nila whai mai na whauwhau leanga lauri ale mali e toa ma le whatuatua i le atua sa mo tasi ma le whai ngā malo o lo tu mai o mai i luma o mai langa e le mawhaina e whauwhau ni mea ai e man malo ai so se tangata whauwhau leanga e whaia inga lapa pe te tau te o i whaitino pe tau te o whaleanganga po le alava le toinga me tau te o iai e le se ser tala le whai atu so se tangata e leanga le whaitua o ana me whai e le manu malo me leo te mana o ia o e tu le epa ma o toi le chapipi o tu whanongonongo mai i sau tau whai atu so se mea lava tau te loa o le atu te nau ioe e whau i sona i tū leanga e le mwhani man malo o le na ua fia wha masinonga tu te ave i eila au lian malitoa fia ua fia wha masinonga o tera whatua a whanongono whai li parimia au ane ine e me le tana no tuai ioe aua a i eiloa tu mau i le tuapi o nau tō masani ai au le te ala no utala no atu whapea se tau tu ia le mea o le longa se mea o le fai se me manaia fai ni mea si sa ili se isi awala e manu malo ele hita pipi e leo whamsinonga tu te malo ai e leo re tau langa il whamsinonga no way ioe e leo re tau langa i o le whamsinonga e leo tau langa i lunga o penga ta whai langi wha mai tau interview ma tau whai ioe e leo tau langa i lunga e tau te tau whai e tala noa mai o tau pe whapalangi o tau tanoanga pe whaasamoa o tau tanoanga i o tau silafia o le so se mea se le motive so se mea se le motive whai ai tau te whiu e tau mawhai. Tau te whiu e tau mawhai. Ioe. Ia le whiu o mai while ia le observa. Au tau wawa aile le newspaper lea. O le iwa se furu iwa pasene o ana news. Ia la tu ia le mea ta o tinga fu ilo tangutu lea upo tau whaleanga. O le iwa se furu iwa pasene ale observa e whalenga ina ia le tam whai au mai lalo e toso mai lalo ia le whainga malo o ia temine iwa se furu iwa pasene o ana news ma mea umalama o le iwa se furu iwa pasene lea o peise is more like a catalyst, it's more like a fuel
e wha tupu tele nai ma faufaunga lelei o le whainga malo. Le mele a whapela e popoto i a tangata o lo tutonu le observa ma e whaururu iai. Sui le lato, lato style of writings. Sui le lato, leanga isea. O lo lato au mai pea o taita inga leanga. Ma whaatupu nai, i le ngata i na whaatupu nai le malama o au whaitau i le leanga o lato me o lo whai. Ai mau ai ma faufaunga le lei o le malo e atina e le malo. A whapela o tō tangata le a foi, tō te feita le malo, sui se si whainga. Nei loa le manui ai mena tu tam whai ai, a tu mau pelo tu tam whai e au mai o tō niu se whale ngai le malo. Lau le wa ai. E motivate ai le malo. Tō whawhitai lava for good, for the great motivation. O lea e tō te motivatinga le malo, ina ia whatupu te leina. Tō mai fo i le tusi o le vaenga fo i lea le. Lea tu te o mai whain mai la a bankrupt le malo. E a fo i tusi lea na mai la IMF a nga i lea fo. O le tusi mai a le IMF i tu langa ina i tam whaile IMF a le IMF na i yen swinga. Po o whapea mai fo i e leo tala fia ngai swinga. O lo tam whai ai i le the Central Bank of Samoa, po le CPS. Iwi o leo uma na whi lafu iei upu matala. I le vaenga fo i le IMF ia ma le lato fo i sao e tau ma whai lua mai ma lea. Ai te tau fo ina wawa ai le tato malo. I le tato fo i Central Bank. Ma tangata o lo ngā ruru ai. Po le a le tu ai ngā tangata o lo ngā lua i tonu o le tatu Central Bank. O ai le tangata le komisina i tonu. O ai le whaururunga o le tatu Central Bank. Le lava o te whai atu. O te avatua lava le system ala tu tele le malo tele New America. I le mawhaina whaanga, ato vai foila le plesitene le timi. O le taimi e lo e plesitene le tangata na tele o agree le mea malo o tam whai. Paia, sack. Pese tangata na o mai le malo, e find out e lo e plesitene. Ia langa le tau te o plesitene ai o le whaururunga le malo, i le taimi nei. Pe tau te feita iai, pe le feita iai, e whai avan mea mana pe plesitene ia. Langa isa, o le taitai o le malo o Amerika. Lea tau te vai, ua fia tangata u whaia. Au tangata na watu, e find out lo le malo, o tau pi o pā le tangata lea, o tau lika au teni mea, whaia. E tu te lo foi la ina ua sau le nei tutonu. Langa ele na o Donald Trump. So se taimi e sui e President of America. E saua malanga new administration. Io pe le mena te fetu. Fai o i o le lika au te, fa pe langa le na fisi poi fa na lika au te, tu si le na mai le IPF, I mean IMF. E nga i le Central Bank. Whenga o ile apsepa. O ai le pule i. Mana tua whaile na whaina tau vevesi a temi whaile temi na whaile ono sifuta la whaile na tu uilunga lea te o lo matua. Tu man tua whaina mea. Ke ile out me tupe le ono sifuta la. Ai le i official whaile opening o le tupe na. Io e. Mana tua mena. Ke ila kunga out mai fafo le $60 a bill le na fai. Ai le lopo fe. Le fai na vesi po fe out le mele. O fe na sau i fafo mele. O tana nola i mele. What changes? O a tuinga i tana noa i ai le tusile. O ile komisina. Who is the commissioner right now? E ia iso na so tanga i le HRPP. Iso tanga o komisina le HRPP. Iho. O le nā.
E te lele so tanga o komsina le ai. O le wharetua o le li io. Awane ingalo. Io e. Awane ingalo. O le wopa anga le leitu le epasa ilele. Ma le to o lua o le tatu komsina. Le li leo e nari. Au e lua e nari. Pa anga lei. Whainga wo le lei. E lem whailan tatu whatangaina lau fionga li li pārimi. Mo te taun ta sui ke lo mea nei. Ta sui le te lo mea nei me sa whaitu le epa ilona fui waitemi. Le anga o te lo mea whaitu le epa ilona waitemi. Na whai malona mawhauwhaunga e le te suia lona tula mai o i o le tai o le atu. Se ia vanga na ua o ilona temi na o i e suia e sau se si pe sau lona tali i po ai se si e whapena. O le vainga nana ua aia o iai. Io e. O mea umana na whai lalo o pūlenga sa ilele male hita pipi. O a mea talawhenga inta sui. Io e. O a mea ta tau on sila ila o fionga le li pare mia. E ta tau ma talawhenga ai sui. Le tau o mele o tau whaia. E na o le lua no fo inga ale pare mia. Io e. O lona winga pe apule alofa le atu e lo soifua mara wola la o fionga le li pare mia. E se fulu o tau sanga. Tai o le atunu ma pale mia o le atunu. Ona e whamawai pe apule alofa le li. Pe apule alofa le tu. O se whataita inga leile wa e whatino ina. O se whataita inga le lei. Lea ua e au maia ia Samoa malana porkiki. Io e. E leo le fia mai ta sui mea uma. E muso sui tausanga e nofo ai as a prime minister. Io. No, menga tu le pa leng fai. Me tonu ala na len fai tu le pa olea. Umana sui le tu la fono. Umana ve ese le mamalu man masiofo. Umana sui tu la mea uma. Umana sui me ole fai tu la fono tu el feo ai. E vai ruto e tau ai elan tu la fono. Awa ana ria le fai tu la fono le o feo ai o fai pule. Wa ave la tonu malo. Ile taimi na fa pe nei ai mafia me. Io e. Ile taimi ana to e fall back ai fia me sau to e fa wo tu le pa. Wa leva na fia fai se coalition ai lem fai. Oi. Ka upe I kula fongo le. A oina fai. Ko e kau ai atu le pa tu la fono. Ana le ai tu la fono na samo. Ko leva tu le mai el coalition. Oi. Wa leva tu le mai le coalition le la tu vanga fai tu fatasi ai le hita pipi man vanga na ye fia me man minority le na fia me. Io. Plena. Le to aiva to sfu lima le na fia me. Mal hita pipi. Io mo malo. Tu vai lá tu ia. I meo faufunga. Ele se tu spaia. Io. Na manu le la au na e fafau. E te toi tau ele malai tilo matanga tau e tau ai. Le anga le meo le ola fau. Koe fafau a koe kau alang kula fonga fai. Ai o whapea. Oh my goodness. Koe yoki ar mei. Au ar tala sao le tu fetu samo. Ana le tu la fono lea. Lea ua le fana. Pale bia ale o whawau fia mele la tu no fo inga pe pale mia tu lepa. Ai kad ko mai oi. Ile ke kai sa oi pe pa fia me I pe an fa pe mfeng fa sila ko koris. Fa pengi ua koe pale mia ia tu lepa. E sao la kala le fa ia tu samo. Ko va ai o koe meu fau lea. Ai koe whakau ai ilang kula fonga fai. Ioi. E vo e se leango le mea. Alu atu to tonu a matana a taka tu e ola pi. Ioi. A taka tu e ola pi. Ma tu atu foi matou ia na ngā lulu ele SSIG. E whasanga mai wha ingoa ia le matou waenga o le sasa ia ngā. A apa ne lorta malua. Tu e avatu to tonu le criminal laipoloa. Ko sila ka kusa mo iai.
te le le ka ku wa ai to ai mea io i le ting langa me o le loko ki ngai langa ke le lopo la le lang pe lang viole pe lang uli ia le lanu me le loto ai langa o le loto ai tinga tauna ye se must be a colorful tayo pe tasi pe tauna tele ni lanu le me so le loto ai tinga fai tu foi wa e lona winga o le ki ngā i tu le pale o la pi marta mwhainga ele ngata ina nofo matoso mai le criminal lai poloa toi whao ngā ele i whao ngaina ona o le ita i tangata ia ai toi nofo ma spend le miliona mon tupu tala i le suenga o le o la pi e ko sila ka kusa mo i a le saus ka mai mea whai mei whao ngā se le malo tupe whao ngā se le malo tupe more than a million money that he spent e su e ai o la pi ia wa nei la ua su e o fiu su e ai follow pa ko i le mongs e le ia le miliona follow pa to i le ia le follow no ai follow le ia le miliona ta la mon tupu le tu ko sila ka kusa mo le mata ngau ia mea toso mai tonu le criminal lai polo le lo atu le miliona mon tupu tala le nu le su enga o la pi ta fai ku la fongo ia ko e kau e lan ku la fongo i le feo i o fai pule wa na le tu la fongo le ai a oti le ita to hate himself ilia tu la fono le wa ana le tu la fono le sa mo tala mo la fa fon mele li par mi sa ro tala le faya ana le ai tu la fono na fa bene e fa i kau i mfango fia me idi kai sa anga fa pe le la ko lisen le nka mo mai e fai o le sfuru di mafia me ma le fia le ai na mai le fai tasia tala papastui mai ia ma lo le la u fa o winga ka ku pare mia ka ku io la e o ki fia me pepa stui ita pipi ele le ma fai ma uanga i le tu langa e tele au tō whai tionga i e whai. E tele mea i e tō te whai mai ai e leanga le whionga le li pāre mia ma le whai ngā mālo oro i te minei. E le le pia nau whamanatu pia i ate oe. O le lape mata tia na e whai. O le mori anga o whepule ai a tila. O le mori anga e tele na whaama nia sotu la fono. A wha tau sanga pe wha le taimi o sotu la fono. O le wha pe mai pe lima il fitu tau sanga. E whare pui pui ai. Molea, assault. Molea, o le tā o le ulu o le tangata i le whamu. Nuti e le whanu ta e le leima le ulu. Eo ai. Ale no fa longa fa pe le tasi le ta. Ai o ina na fuaile lo loto. O to tilo tatu sa mo le mata tia o le pao tu le apa. Ele le no pa ipe meia. Ina ia mawhai ona le ioe. Tatu iloi. O le pao le tu e tu le apa mawhaonga. Ele aia o te lo tasi le fale a onga. Le ua mai mawhai mai e pule tutu le la auli le mali toa. I don't think so. O lo savali le li i pare mia i lungo le laina. Accordingly, matu la fono ma mea uma whapena. A o le mea le mele lau te vila, so pe whamanatua la van melea. Ioe. O le mea na whai e to ina lea i le mele.
e ofo ele lalolagi atu langa ele falongo i Amerika e matua ofo Amerika io matua ofo Amerika ile mea lea ole fa maonia sol tu lafo le fa pui atu e mai fa fainga luenga to e alu le fa masinonga to e manu malo le fa masinonga e o mai ile terminei e maua le fia tolu 4 miliona fitu se fulu ma le lima afe pesa o ea si toi whamanatu mesis tolu 4 miliona le tupe malo ua tutongi si tatu si sila lai whamania so tu la fono tu e au mai whawhainga ruenga tu e manu malo i le case i le fitu se fulu ma le lima miliona miniafe tu te tiro o tatu sa mo i te tama whai e pupuni o tatu fofonga i tau whaaleanga leo lo sau nei pawara si mea tatu toi te tiro iei i le mauti noa o mea na whai ar toi ina nei au te ofo ia fia me na vai tasi le launga tu tasi fia me na whai tu ton ia na fitu suli mafi I'm sorry, fit selau, fit selau 5 ele fitu 5. Fitu selau 5 kol kuaka miliona. Ke amale afa miliona. Yo. Si tatu si sila la tatu yai. E o se kong spad mi el kupeda. E o ese tutongi ole. Ole au malu. Le ai masesi au Samoa e sila le tupe na maua le tangata wha maonia sur tu lafu. Vai e lua vanoin ave tu le pai. Maua le tupe, toe wha whainga ruenga, ai a whai o valea ka maronga ka elu. O le antu langa o iei le afu, le helfo le ta marona ta elu ia atila. O kako ke kilo la kako samu i. Ale a kako ke mai kako kam whaisisi ka marona. Ioi. Kako ngofo la kako fesiri se no to tau ne ia le launga le afia me sau ai ole limo lo matua ana tata nei le ulu ole ai oti ole le me al palemene nei fai ana tata nei le ulu o le tangata ai oti ole se tala tatu le palemene ma nei e faro ma nei e faro ma fa fonfo me fia me no te ava tua me ia o ka se ma nei ia le falongo ewe peita i le o inana i elu fa moe ele o inana i elu fa moe na e sapo avanoa o avanoa levana e tau tua pan mene te le i tofo i le meta o le ta i o le atu wane na e pa ia iai e le manatua roa. La tona tu wina oe. Ana fai sila fia. Nen o elang o ena fai tala. Ana tata ni le ulu. O le leo po ai oti. O ai e tua iai. Taton pan meni. A menga le fasanga ia fai sa ia kulepa. Kulepa? A le fai ngana o koe fa fai ngana ngai kamania. Na me ko le fai sa o fa penai. O ngā whea o le lalo le lama le masina me whainga ko whaia melea. O lo o si sila o mamai mata o le atunu. Whainga ko whaia melea kurepa. Whainga ko whaia melea. Ia vaila, toe maula wanoe to tongi e le malo, whainga luenga. Toe malo le whamsinonga, mafia me. Fiku se lau 5 wafi. Au le lava fai fe au kau faleanga atu lepa. Kau faleanga ia. O au mea ki kau faleanga.
a fe aku lo ko ki ngai lo fai inga e ko o ko o mai e lango ina tu le ma o to o mai tu te feita mai po kala me o le te matul me sa ai la se o ko fia challenge ngala o me ya then o so número fu yo o so número fu ko ke o mai ko ka alo fa pe ile ku o rua matua ia o mga ko o rua va le la tu ele se ser kale fa ku anga mafainga fai se ko lucien e ana le ele tu la fono le na fai tu le pa o le mana to e pale mi se o rua wa e loa la me ka uri ele se ser tu speia na manue o lau mea na fafau e ke koe kau ai sorry yo tala na tu speia au mai fa aloa ai ana fai tu se tala fa songa imiti mei na mangue kau mai le ngaru po nga wo kele lo wola fa i nanga o nga ngana fa tu speia le au mai lungo le fa alo ka fe pe ana tula i mai le moto tangata mai loa le leanga o le mea fai ngai kau pelo po nga uam kwa e fau leanga las kusanga o mai kau kasu e ngi ko o wala e fai kwa fam sinonga me fai e ko foi kalok ia mai kai fam sin o ko ia ko ke e o ai fai au ia lango ina ia bangale ele se sautala o ai le fai au latu kilo e lam tau sisili kilo e lam tau sisili po le al tu nga ikalesia le al ko nga fai au nga ke lango inga ko nga kan ka fafau fa pe to sila ia ko ka sisili ko sila ia ko ka sisili po sa o menga ko ke ai le al tu nga ikalesia yo fa e fakasa ke le po yela ko kala o ai le fai au e fakasa ke lango inga le mesele o fai e o ke mingai ko sila i lau ka sisili po fe nga ku ngai ku ai e ku lungo fai nga wo ko sila e ku lungo ainga to e va ai to o to ia lango ina fia mema so le fa vau le nganga o le tua mal statu wola finau le o vai sao o ai le finga luanga fai fe au o uma a fai tu te lango ina le fa mo tangata ni fau leanga le o to lau meo tu nai o mai meo temine ile fa pe ka fa fau o mai fa ngali ngole tua o fai ma mausa tangata ni le ai se kai mi o ka ko vai ako o fai mingi fai ngalo o fai mingi fonga o fai mai ni morning devotions o fai mingi angapongi o fai mingi ai fa leanga ngat pa galon me fai o le fa fau o mai la o mai lo mai le suafa pa ia o le tu la fa sao tu la e pa sai lele fono toe ma o to mai le ko kilo le ko va ai le afa pe le atu langa o ye ko ka o si fe ngai ma to va ai mta upu fa le tua ma me o lo to fa ia ko sila to ko sila to to va ai le
fua i luma, fua i tua, fua. Au atu te ono ano tō oa fafau me whaleanga i li whainga manu. Ngō ko me le kala o mai, wha mo mai numa le tua. E lingo anga pongi o whaia. Le se ko i whonga tau te ifo i le li wha mangalo mai i mātou da a mātou wofo i whaine me se. O mātou sanga whina o vale. A le lo o mai sa mōre men mātou whaia i le ala. Le ala tonu o tātou pale mene. O le whale le nei. Le lima lo matua. A ta nei le ulu. O le leo po. Ai oti. Fa solo fa pere lima. O le ale tatu tala fai. Le ale tatu tala fai. Sa masih ele alofa o Yesu nali chalu itane Yoi. Saya le sasen tatu link. Ole merci le no o tau ia tau te whaia leo ta ua o la u whasoa i le au whainga luanga tu tofi. E avatu i aise sa u tua lalo. Langa i le mawhai o nau tau tu mamau. O le whainga maloa sa moe whalango i o tau au. Ioi. A lena manino ai i saunoanga ali tai o le malo o e te minei. E le mawhai e le whainga malo na toe whai e le malo na o lato. E whalango atu i ate o tau le kalisia. E whalango mai i tangata lau tele o le atu. E lo toe tuto tasila le malo. O iai le na whalango manga oa. O ekalisia. O tatou tangata. Tatou ea. Se o e anga le malo. O lau Samoa, o lau Samoa. Lau Samoa e ma io vai. Matalasi lau Samoa. Le me pele ia te oe, pele au mailani tangata e le leno la tu fatino ina. Au le fe pulafi atu mata o tangata e ou le atunu. Le ase vai. Le ase sila. Ioi. Le ase sila ia fe puleai a tila. Ioi. Ua na umia le weapon. O le weapon, o le fangu. O le fangu na tae le ulu o le po. I matu ia. Ai whaamaunia sa te tauna loka i le fia. Ia im whaiwhani tatu wai. La mena le a whapeo lau o mana whai le mtanga duenga a le whamasinonga. O lea. To charge. O fela o iei leo malila tu foi pito la au lea. Whamarsia to enforce the law. Fela sa ile lo temile. Avo le mena le utano e tuan nafi. Ile te le o le control o tuile e pasa ile na iei ile atunu o Samoa. Le anga ile aise mem fai ele palemeno Samoa.
pe ana uma na fai le vaenga ale famasinonga tu I leo to enforce the law. Ona tawhai oi na leo peitai na whaalongo leo le lato pule lea oi le lato pule sai lele na le mawhai ai sai lele na le mawhai ai e leo na whai o lato tiute mawhaiwa ma whaasa oina la mena le langona I se leo o whamasinonga fu nati a whai o le langona se leo o le isi head leo le malo samu ua uma le lako judgment e tama fitu tau sanga sa tau na isi si leo e mai fua ina ua le whatonu ina leo le lato po ua tu mau o whape tula epa leo langa le tau mo in tala no mele taru mai tu me leo lau toe au talua o matu me io la tatu pepese na le pese o tamai tai fia me tu tonu fai me la mena le fa pe fia me leo o fe o ko kiu kele fe mi ska leo la mena le fa halu vale fuori savili ai le fa pe mai le komisina leo o lau tau mata fai oi lea ai afa ya tu la komisina leo ala u tu lepa yo menga vale ko sila la ko ki kelo ngumi le ngumi et pale menyo tatu tu yo afa ku la leo ala u fa pe tu lepa se vai la sila la tatu sam ale ko ke o mai fai mai wai lalo o pale mia le ele o fa pe na le pu le ngale malo o ye temni yo ai se yo ko wingu le mea ngo ko faia se ingwa iku le pale se ingwa iku le pale la me fai yo le se me al pale mene faia pe a u fa pe tu le pa le department yo leo wale mi ngoi ai leo se ya se loka ia akila ko sila lata tu sa mo le maka ki o me fai ko mano le ko sila o ele se la tala le tam fai atu o mai e lalo pe fa malu le mo meu fau ngale le o sala laurunga o penga te fa ilangi ia se tala ta wai le fionga le li a foi o le pule sili o famasinonga ia po le uso le papali I tai malelangi o tangata ia mai fake pages ine e lo le leia fake pages ile ma faina fai se lo suta se tangata I lunga o foringa fapea ai le ai ma se toa manu e ma faina saumatua e lunga a mea o toi o iaise a fea ale li pule sili o famasinonga na le ta ua ingoa ni oi o ta ua lunga ia le ngoa le ngata o le swafa o le li sili o le pule sili a o sawe ma le swafa o le ACEO ia sala po salasa polu McGrath le pelo tano I meia e le ma faina minoi le fionga le li sili le li pure sili o famasinonga e fai se lo sut ia fa pe le la tulunga o meia o pen fai langi so na lote po ai la le faina fai ele langa isia ele o motino po to tele tanga tai to le mele a o le matuia le sa mo le mele o te tala no atu ai I le tangata sana umia le pawa o Samoa
le fast food los food sa talwai o le tangata sili lea se ilonga e se tangata lea ave ese umamta la tole te ia hicha pipi pole le to ia se hicha pipi. It is a new beginning for Samoa. Io ave ese umamta ngata fainga luenga o le malo leanga le tonu le winga na tala malo le tonu Trump. Io fa mal fa tofusi. Io to drain the swamp. Winga na tala na. Ale non tato pepese ya atila. Ai le fesili o ina minsta lolo. La me le fai tu te lolo. Ya fai tu foi lolo le u e tu le pas le marsia. E pule le lolo e pule e tu le pas lolo. Me nga le fa pu ai le le. Ai ku lunga lom ku lunga e fie me fai langa lau. E sa vale solo con i. Ai le fesili sao. Il kan ka le fa miska. Lau fionga minsta po lau fionga li parmia. Fa fionga fai o lo uma le vaenga fa masinonga. O le vaenga a leo le la fatari e. O le a. Fa marsia ia le tulafon. Io. Fa marsia tulafon. Tu lola tu sabo. Ele valen ia tu tele fai atu. Ai tai tu lepa. Sala leita. Nga sao nele fai atu. E sao tala le fai atu. Woto te tira la fa e se me ka fale. E se me fo fola tu me. Se fo auto tilo e il tangata na fa sao e tu le. Tu e maualon totongi, fenga luenga. Tu e sao le kei salu tu e malo le fit se lau limas fulu afe. Pa fenga fai samo me. Pa fenga fai samo. O elena tu siele tala ile pule famsin o le famsin nga Samoa. Pule sile famsin nga pule CEO famsin nga Samoa. Ai eso wake. Ai eso fatu. Alu ese man fake page. Ai sau e fai lo ia Samoa. Na sau langa le fatali mai le fiona le pule. E le fai le pule na fai se tangi de mele. Langa o tole tu te mo me fake pages. Fa pena foi le fiona le parmia. Mai o ko wo fa mai o ka wo ki parmia. Pungi de manga fa. Dela ave New Zealand le vai aso ato lela fai le fa ma vai e New Zealand e lu si ma isi. Sila o ko ia ko kam fainga o fainga. Ale ko ke me fe me fau le anga le malo. Sila o e ku le pelo take dia tu le palanga o ia. E cha yo me o mai. O ia fa pe ai tanga tai. O ia to tasile fa pe o mai tanga nei. Io tu sila tatu sam e le tu la fo ia la por kala me tu nga me ia tapi fo do fa tu tele fefe se tanga taula tu lo Samoa ko fefe pe oki io ko fefe le oki ka fefe pe asa ka fanga oki pe fa pe mai fo mai ia me o to fia so ko ia ko ka ulango ni me fa pe a se opo se fa ka maka ia kia yo e ki ai mirenga ai mo ia tala le fai yo e ki ai mirenga ia kia upe ai pe fa pe ki sa bunga email yang o se swani o se swani ila lole ka ku kan kaula yo ai ele ma fa ia kia e ku silier kalingar ko fiawa ka ku filo imenga yo langa o tite o bala aulia le o te pui ia ila to o to tofi le tu male atu na tu te va ia ata metotino o lota atu o sio atu no o ata to metotino ale anga la tanga te vai ka ke le fifia uma ale anga foi le pare mi o tu le mi ka ke le fifia uma yo wala isia so le sao le loto e ala tau tala tu mei ile fai tu au le tau tala
Ia. La ko ngei la fai tala lang. La me le ku e se ko mangu vai mai o ne yo folding a sao o na eba ai i le pule o famsinonga o te fasila afia male e CEO. Ai me ko ke le oi fai ko wake ma fai ko loko ko e ngam fai me. Ai ko la lafi la fa penga ole. Ia. Ai me le fai ko wake ko mai fai mai lunga. O na parmia na tau pungi no manga vang lenga ka walking e male. Na e ne fio. Se mai ko kala. Yo. A o ko yengi yake. Eu fa sa ta. O angi lunga yo to folinga sao. Ma o to. Me kalsa. Eu ko ke la lafi. Yo. Au atu te la lafi fa pena. Yo. A fai o ese ta mai tai. Le te fai a meia. Fa ngale lei fa le onga na o i o to matu. Yo. Ai a fai o toni tamatane. Fa ngā fa le lei mea kaukau ngai au ko. Yo. A fai o kong ka makange e ko ke fai a meia. Fa ngā le lei mea kaukau. Yo. Kone ma i maua. Ma i maua. Le engi ko loko, le engi ko faku, le engi ko wake ko ke pala ai. Yo. Ko ke fia kalafo a mai haure ke sa fai atu. This is me. O folding ai. Fet sa tala. Yo. Ua ko ke le ma fau ta i o le atu. A fai ko kala le ma fau i atu le pa. E sala le ngā. Nga le se kai ele ko se kai o le ku. Ngare kau fa leanga mal fau nga mea ngai fai. Se ka ko ma lo fo sole. Ya ka leo kele leo kile fo. La no ko inga fai se fai unga i ka. A fai o le o soli fa fia o mai fa to nunga fa masinonga au ngi ko ya fe ngo tante ale la fai mai. La era kongo ka ko. A ka fai ku foi me se on sai. Usai. Sole, se li kau pa use fifi o yopu le usai. Ya. Fakingo ia a fa pe o tatu lo mea o kong fakingo. Yo. Mea o kong fakingo lo. Yo. Ai atua i le ua te tatu tini ia ua toe 2 minute ia na ngai mai le tatu o tatu malo ni ia fiafi ia maua se ma no mana o ma te tala noa ma le fionga i le te sili ia po le pule sili o famsino no tano iai ma tala noa o fai fatanga mai au su tala no me ia ai no fai tu no fai sa o le ale so fai mai le tala siuso ia te a e lai lola ma ai o tangata nei o tangata ua feita te le famsinonga le no matni le tali o famsinonga ona o ia o le pule o famsinonga o CEO me tau famsinonga o ila le alai na o tangata nei ma tau mawhai tala e whaaleanga i le CEO o famsinonga sama ia leo whai o leo manino le ai ma se tala whapena le se me tasi o tupu le se mea e o ko sila o ko kanaka o whai angin ngā o tangata ni o followers asai lele mane japipi na me whengi kala ia la ko followers e me mau kani e paule mea tangata ni whai e pepese ma o sana
whaonga le mafofau o la tu followers ia. E wha malia i o la tu roto ua tinga tele. O le whaonga ina o tangata nei. E tai o le pipi. E whaonga ia i o la tu tinga tele i meu tu. E koe ki lima se lau morianga na tam whai e sai lele. Include te whamsinonga na no. Po si le whama lima se lau. Toru se lau mua. Ma le nei mau whamsinonga whai. Fiu tu le epa ave. Le la uli le mali e toi whamsinonga. Le ai ma se iota tasina malo ai. A le tele o morianga. O fua nao lea. O fua nao lea. Fua nao le mea moni. O fua nao le mea moni. Sai lele te fiu e te tamu whailanga isia. Si longa i te whamaoni le atua le rua whianga inga ma lua maftanga ma le atua. To atau tartu mai. Ai te fiu, a whaia le whamaoni i le auria le malitua. I le la maftanga malona atua. E te fiu. A whaia le heita pipi e te tau lama lama, e te tau fau ni mea e oso whaia i le malo, ma le whainga malo, le whatuatua i le tua sa mo utasi. Ai le whaia, e le tute leo e whaile tau relationship ma le tua, tau te fiu. Tau te fiu e tau mwhai. You need to build your relationship with the man above first. Langa mena ele mwhai e ono tau pitinga ia le whainga malo o le timini. Tau te fiu to te o i whamsinonga. Aisia, e le co-relationship ma le atua le tau te o mai wha o ngā i whinaunga. E le whapenga fia o koko ke mai wha o ngā li ngō le atua. You use the name of Jesus in vain. Tu te wha o ngā se iau tu. Muri pōngi sā tu e mtangata nei muri au loa iau tu. Tu te fiu. O awha masinonga tu te fiu. Si o lele valele atua le te tonu i Samoa. Na le lewa tau ai o mangeso a ele atua le tau so. Ai ana se atua sa fai mai mata tu va ia tu e fetala mai fa pe mai. Ba ai o ko via. Aquele ko le mafofau. Bueno. O que au kama ku kapungi ko isu ma esele e ma ko. Ko ke leo mai lunga ngai ko o fe ko yo e. Fai atu e fo. Pe ana fa pe se tu e sa fai mai tatu sa fai. E sa pele. Leanga ele o toi whai taua whulele, o mea o mai o wawa tu i Samoa. O ka ni mea whau leanga. Au e whawhawhonga mai lau whionga li pare mia. Ma mao ma mea ia. Ma mao ma mea ia. Ioe. O le uso whare anganga ia te oe. Ma mao ma mea ia. Au ni ila talata i ei whai tu ila epa ma ana whauwhaunga leanga ma whale a onga tele i a te oe manau taitainga. E te whau le no fo inga. Ai le whau. Le wa ai atua Samoa. I mea le lei o lo tau whai ai. Aua ne vale i tala tangata. Aua ne i mita vale. Tau whaani ni atu. Ioe. Hei ua whai te lo mate te le atu. Aisia. O le tangata moni ale alofa i ati. Oe male tatu whainga malo. E tu sa o tua. Upu matara. Ioe. O te le selu. Io le na. Oe lena e whaaleanga le whai mai ua. Ngase le li pare mia. Tu e whaile a whea le li pule al whamasinonga. Ioe, a whapeo e stama. Ni u whai atu. Whaonga le mea kau ngai kau iaoe. A whaile whaonga kau kipi. Kipi ese. Ioe. A whai o ese teine. Whaonga ka kau mea ngā oa i oe o makua. A whapeo o ese kenge ele o
o fai so ko rua ai le fa ko inga o elo ko rua le la su se se ko pe a le na fa to ina o elo ko rua ngai fai ko ki fai nga me va le lungo pe fai lang yo ele chichi me ye tu le mai te finga malo ele chichi yo tomu le tau fa le anga tangata tomu le meo le loa le vafe loa ia o tou ia fake pictures ia o tu te fai mai fa le anga ina ia le li pale mia ma le li lo le a foi ia le pure silio le fa masinonga mai o mai lo le fa mai fa la ia le fast o mai ia le fa masinonga na fa inge fa fast nisio fa masinonga le ko vai na kelingi kala le pale mia le ko vai ni kelingi kala le ai nga o lang wa isi kai mi ai le umi ai le al mele fa ngi uko e kau solo mua mai uko ka i kau fa le anga fa masinonga kau solo mua ia uko ka i kau fa le anga fa masinonga yo kau muli ko mau ko followers ka ingo e sole ka ingo e sole yo ua fia fo ingi fale a nganga wa lo fatia te oi o te le fefe si tangata soifua i lalo le lama le masina no way eu foi pu matom tanga runga pu nei o fai tu sa o po fai po e tu sa o ele tala isia na o fa na u te fa pena yo lo sanga tai alo ni upu ni tala ni mese se va ia tu manu mi nomi de vai ta faile yo la tau tu taratu mai ala utala i me tu tonu le maturi o fa le kalisia la tau taratu no le musu mai le nga ia cha a tupu tele meia o te tau tala i lunga platform le yo ia orina ile o misi mo me o fainga lunga o fainga lunga fast i ai le alo walu lo te tonunga yo ai alu la te muri ai le faia sau fautuanga i la tu o faia nga lunga faufa o alu fautuanga to e sila i la tom tap sili po fe to tinga soli tinga le meo le mai la lafi mai tu o meo o yo ai mo tau fa leanga i tangata e tau iai o ainga o no ele no fono for le pe a tavai tu foi isia non voi fa penaru tato natu ai le lenga ku ngi loa le lei ona tu nei loa ia o lena maua ia se fa matalanga ma se talanoanga fo i male taita i le malo ele o wau se tasi fo i o woma pa anga sa maua se taimi talanoa ma taita i le malo se taimi le tamaya o loo ta uai ele isa na singa mai war au le fadia mai ele le observa le sound ya to le fionga le li pare mia e fai ana siaki i New Zealand observa newspaper se ele se fake page la
Io ele o se fake page le tu mele o le newspaper a Samoa le taulangi o le number 1 newspaper a Samoa le sa o mele o le sauni le li pa le mia o Samoa e alu fai na siaki New Zealand pe sao pe se o le mele o mau mai ele ai se tala fa pena fa maunia mai le fionga le lipani o tau sila tātou sa mo le whaina. Le ai se tua inga whapena o whaia. Le o iai se plan whapena ale a whaia. E iai la fufuanga. Mana tua whaile na whalala me whapelunga pare mia. Le meo le dictionary bilingual. Samoa, ma le English. E paula na meo le o teiloa. E ono alu ai le pare mia i New Zealand. Whaatasi ai male li la le tau le o ai fu le swafo siri. Le minstawa onga o ai fu. Honorable Doctor Professor ai on. Melanga ka o professor. Yo. Well, e consider o ia doctor ai on o professor. And he is a professor. Tangata umai e tau mai lunga hicha pipi. Ilengi professor. Yo. Paula me o no wele pa le mio sa mo New Zealand. O le o mal professor le. E launch le tusi le dictionary la. Le dictionary fa sa mo fa pa langi le. E paula le me o le te tau loa. E mawhaina o ai na wele pa le mio sa mo. Yo. Ele o alu fa pito e whainian siaki. Ko sila tātou le ola tau whaaleanga o newspaper. Le ngata o tangata o lo tutu e le aingi whaku, le aingi loko, le aingi ake o mai e runga i e whaari meila kou whoringa. Meila lafi mai kua mea ia. Io e. E se an mea mai lafi. Le anga o le kaimi e whaari e whoringa. A velo ma lo suti tangata le. E langa le mwhaingaru se sisu se fake page. Kako sila o to samo il whainka mea ia. Mele lenga o mai kankai e la lafi. Io. Ia. E lo le leia e kula e pailonga foi vai kani. E le sanga pa o mfango fai ya o lapi. Ai alu a fa spend le a foi. Le milionga mon kupo le ku. Ele se ser kala fai. E menga fa makala le poko mana kamai wala. On kwa kon karo ka mai. E miliona mon tupu le tupe la tununa spendinga e su e o lapi. Anga ke lo le ke fiu su en manual fake page. Enga ringa le mingoi ia le fo. Le pule sili, o famsinonga. Isia, e sili atu le poto ma le tamai. O pari. Na mela mai mau te alu e fese tangi o ke le lopo ai a kangi e. Nga le mai a fai merika ufa le anga runga. A la alu e fua kupe e fai fua le mea. A mela, o nga runga rane a. O oere na fai mea. A ke le so wake. Ioi. A ke le so faku. Kua e lunga la e o foringa ma saura le fai sau kangi ni mea. Mea le samo. Ua le mauma wina o tau te me tari tonu inai mea. Ioi. Le fai mai, o le observa la. A mai se fa maoninga observa. O lo o alu le li pa le mia. E fai ana siaki. Le lau utar sanga tunu ala porkalami. Ma longo ane le observa. E vai ni fa maoninga. Lau fenga le li pa le mia. Lo ye sili, fai se sua le mea ia. Ai se ala pe ma fola le au mainga. Ai ma numi lona winga. Eo e. Pe foringa me ma fola lona au ai ma tua ma numi ola. Eo e. Ma ka ngao ngi me fai ngi ka ngaka sole. Ele fa pe o ke kuonga le. Ah, ulango fu. Sau ke lango le malo o le so. O le kakfai nga malo. E ka kau o lo kele i mea. Io e. Ai le ko mai fa ali ko fa fia poko. Ai me ko ke run fa pa mia pe ko ke faia fenko o filia o ko malo ko ke o mea. Io e. E vevela tu e pa mana meta fantala.
ele filifilia se parmeni le filifilia se parmeni oe ke fai o parmia na fili oe na tu lima atu ia te oe parmia to filau oe ela koe o ka kukala me ya ona oe polea malia ona ele ai ma se mela ku fola mai lunga ai se fai atu lai auto e sa nga kau mole parmia e sa o fale tonu ma o le parmia e sa io wala io pakali e arte mi sa welunga le fione ka ko va ai uma tua lunga o feula mai le afo le keke o la sfana ai manuia ma losi io ar kau mole la len fa kala me ngi kanaka o lo le lei mea uma o lo manuia le fionga le liparnia o lo tatou ola fau ma tau mawhai whalengaina ia o le nā ia o le nā lelei a whai pēr nā ua tau tino lelei le se meleanga ia oe ai langa o le tala langa mai ele observa o le tala na nafi a whai o lefa to ale manei ia anga ia oe ua toi 5 minute ona mai leo tatou ua matpaanga o nei aso e iai le si molia se ali leo e suafa ia la auli Mackie Junior le lina molia i lunga o le famalosios o le sifui tama tai leo ioe famalosia i lunga o le alue o le leo lea famalosia se tasi fu tama tai leo ia e te lea tala u na whalongolongo e lungo news ioe le ngata le au mainga e tama tai o ai foi au mai ele i fai news le mai samo le tala no inisila ma le tama tai o ame le lua ame sene ia te lea maufiu ia inga patole me o le tuturi loa o le leo sinia io e te le lope se satini po lea pa war me na mai o leo sinia o ia fa marusia le isi foi tama tai leo io o le mea na tupu le tau sanga lua fe lua fa al mela lo vai ai o le tu la ia le li loia le le va na maua le sa minsta le sa komsino leo ia le fionga ia fui ava ili iken kaya ia e pe ona fai atu langa o le la fai mo me o sa ili linga tutu o tasi po su enga tutu o tasi e la lana o pa i imta pule ile leo na o le tu la ia le loia le fai maloia na te tau avea ia le case o le leo le suafa ia la auli Mackie Junior le lei na tiptila na ia le tatou atu langa tawana na foi ona samania le loia le lava matu te pese atua i fafonei te tong samania le loia le ilona tu langa a o fai ma foi a o fai ma te lo fai atu molia ale fatu ave isanga kusi samangia la ko fesan kala ioe tau na yeso na sao i totonu o le mele ma le to telea o ila to mai le amatanga o mea ia
Iai foi le fai news na sa le TV1. Na ia ta uai ia le amatanga. Ai sia. E te tau fesiringia ta mai fai news na mai TV1. O ai na au mai ia na news. O le asili poti mai i tangata. Langa lela fai mo meo suenga sa ilinga tuma o tipo tuto tasi. Le na watu ai fai maforinga fai le matulanga e tatu te vai lau tele ia. Ina ia mafai ona ia o le na. Le no te whalongo nei o sisi o mele li o purutu fen mai o Kanata. Ile ai. Na, te awa e lunga Kiripina. O lo ta ua le lei va ai. O le ua i suspecta. Ele ta ua se ingoa. A o le sui fai pule. O le vaenga le tau pipi. Na whapea tu leo lantala. Se i o ta tala noi tua. O na o ta unatura ia lea. O tangata la ia. O le la tau te loa mea. Ma ai le ngor tele ua ngalo te au le whaai u seri. Ai o le na o le te vea to lai whainga luanga tu e pi le te mile nei. Tasina na tangata abe isan tu samania. O le whai news a TV1. O le tangata o whainga luanga o le tu e pi le te mile nei. Ia ma ilato o malava na afia i le mele. Ioe. A watu ai malelo ia lea ua tū nei ia Lauli Mackie Jr. Ia, ua molia le li i mo le meo le o le whamalosi o le tamaitai leo leo. Ia. Le whila a mai i Malaysia fo i tala mai Samoa. Ia, fia fo i seri i whaifi au. Ia, le fua i lunga lo na suafa. Pe taia setu. Ia o loo ua whamaunia morianga tūlanga o le whamalosi o le teine o le aurotu. O le karisia me tutisi. Ioe. Nanga o ta uranga le au mai uma i ngona i lunga o tatu talafou mai Samoa. Ia tatu te tilo le iai ma. Ioe. Le fuwhaino mai talia le li whamasino o Reese Harrison. Ia le talusanga ale loia. Le utula i nei mai Australia. Le utula i nei mo le fionga i le i whaipule o whale ali tasi to e lupe po muninuku on semo. Ioe o le nala ua talia. Ua talia se taimi e se i taum whai ei fola sanga whaare tula fono. Ia po meo liko le ale tulanga. Legal submissions ale li loia mai Australia le ua tula i mai nei ia e tula i mo le winga na tala langa o le sa tula i esta mai tai o Miro Lui rono winga le la ua malo lo Miro api o le tau ave ele loia le mai Australia o le ali loia. Ia o tele o lope se keisi ioe salo polea po keisi polea ia e ala foi na watu i fafo ia ona o tūlanga whapena ia pe o le nai mata upuna na o te pena iai ia mo le tatu ia malesi tala mana ia le na o netu japa uia jau. O le tūlanga o le tatu se lau 50. Lea ua whamanino mai ia le tūlanga o le census. Pe o inana fuanga iai ia o le census o le lua orua tasi. Ia whaatasi ai ma meo lola palota. Leo mafuai ona toe oisi tangata le lola. Leo a mai fwe numera. E lua se lau se furulima afe. Nea whai o tangata o Samoa le whai e le tu whangatu pelea. Se lau lua sifuma le lua afe, se lau ono sifuma le tolu, ila tau ua maua le se lau 50. Ioe, o le no winga pe whapea o le se lau ma le lua afe. Tolu se lau wat fitu tangata ele I maua le se lau 50. E au fi ai ma tangata o lo whai ngā luenga
mangalu fa vai taimi matangata o lo no nofo I fafo o umana le stala I Samoa ia o tele na o tangata o lo ele I o matemi nei ia mato tele o tangata ele o lo malanga ma me uma fapena ia o lo o ele I maua ia mai la tu fo I e watu ele I watu claim la tu se lau masu Lela la fo ingo ila to ele maua le tupe o matemi e se lau ma le lua fe to se lau vol fitu o le tupe ala le ua maua le temi nei ua faaluina mo ila to ua release la tu tupe se fulu ma le ono afe se fulu ono tesi ma le lua miliona 16.2 millions ia le tino tupe o le ua anga iatu I tangata o le atunu ia o le lava o lo iai nai tangata o tutoe ona o lo o I fafo mai ma Samoa I temi nei ia ma le pei o le ainga o le li o fontoe le femi fontoe e o mai temi nei le mo se la tu tupe o ia mo na ainga ia o tangata ia o le leo ia ma mai o mai ai to te le tangata le yo claim la tu tupe o fa ta wina fa pe o le se tupe al malo o le la pe mo malo tele ma to le tupe o tangata o lo I fafo ma ila to le yo atu ia o le o I to nei tato ia no samo le ua tau mai le tato wo foi man paanga no fionga le tomata fio mai I le tau tua foi mai o nanga o le nei aso ia manatu le na foi fto ai mana matu fi au manga luenga sa fe ngai o le nei aso ia malo le fa malos malo tau atai malo foi ia le a fo le malosi I le tapu kalambe le nei aso e fio mai sa no ia e fa filo mai ia le atu ia ma fa o we po kalame ia pe o nei le nei aso ma fa lo ia langona mai tila epa ia ma le ia fa popo atu fo I mau fo alo fa tu le mamalo le atunu ia mai se la tu mau mai le o nanga so se tulu inga la langi ia le ainga sa le vi fa peti nam ta mama tutua tonu ainga mau tanga se ngase ia male ayo tanga ta tutua ia mai se fo le to tele le mamalo le atunu ia alo mai o le a fa soa o le a tatala noa ilo ia fa talo fa toila e il to fa fonga anga la ta mo fa yatu se ata pona ina ia maua o tole a toanga ma le leo tele o meo lo tupu si o tato malo paftai ia o te manatu o le ua se vanata la ta mata mai na I mata ko e saunia mai na le ua to le lutu la o tala noi mata upu ia le matsara fuita te to ia fela ia okay ia mta wale tu la epa o tele nga wa umana e pa ia wa uma foi na o pa ia ai o lena o titiro le aspirated vasolentia na to a mai le leile au I ilinga ma to fa mala maina e Justice Harrison ona wa tele ni tu singa mani la fonga le sao wa fata tauanga le fa ai unga le mafua anga walainga filifilia ele afionga le ale famasino ia le former Attorney General la Samoa mai eni tua inga wa tua ia ele tato lawyer sili le la te fa pe to itu le patata toyo ina ia fa malama au ili le fa ai unga fa masinonga o le case of le ali tasi pe na fa wa to tele wa nunumi fa pe mai o ni a mio pio wa fa ia te mai ta lawyer sili tato le fa ai unga le wale na ma fol fa ai unga Justice Rees manino sa mo ato wa fa se e tua ngalo le fionga te lupe mai lona tofi o le sui palemia ma le tofinga fa min star o lo tu mau pelo na tofi fa fai pule sa tal sanga ina le fai pule la na ya fa le fa mai fai unga wa stay o le decision o lona winga wa le executinga pa wa le fa tinoina
le fai unga le whamasinonga e solo ia le no fō le tūmalo whaleari le tasi. E ui na ua whaase e toi lupe mai rona to whinga whaasui pale mia mal minsta. Alo tu mau pea lona to whinga whaafai Wa umana wala awina whamasinonga e whaaparitania o le whaaparitania ina la le ka o le call over. O le winga o le call over ina ia whaawasenga mai ai aso mataimi e wala awina ele mata upu ese leia. Le lau whamanino mai e whaamasino sili ia sa tiu simatiba e le ngata ina ua tau fia le executinga o le solo ia o le nofoa whaafaipule as well. Ai o lewa whaase e mata upu e nate le tau limaina o lela a ave tau limaina e Justice Rees. O lea watango fia ai la ila so na file kola o whamanino mai lea. E le tatau o le whamanino ala le nunu miele to atele o le atunuu. Ua tusi lima mawhaini tua inga e le tātou loia sili. E le tatau o na afia le tātou loia sili maunga Precious Jang le mata upule nei o na o mafua anga ia. E le aise ngai o inga se pe pio ua whaia e le loia sili. Ai ona o le titilo o le whaamasino i so o tanga ma vaenga sa ngā lulue ai. O iai le tūlanga o le conflict of interest i le mata upo toe lupe. Ona ele ngata o ia sai to tono le officer lo ia lea sa tapena ina le case a toe lupe. O lea sa tula i e fo ilana pa anga wha lo ia Meryl Lui. O le tūlanga le nā. Ia o tūlanga ia sa tiro ia le whaamasinonga. O Meryl Lui, lea e tūlai e tau aveina le mata upu a toe lupe. Manatua o Meryl ma maunga o la ua e onga le paanga partnership le officer lo ia. O le ala leo whai unga Justice Harrison e whaase e maunga pero se isi to sai o maunga ping o loia sili po se sila ve to tono le tanga venga ale loia sili ele ma faina ia ise alato affiliation i le case le nei. O le sa ave malo ia sili mo mua le la walaina to fia ia sua Helen Warwick le sa ave malo ia sili mo mua e tau aveina tute fa a friends of court ma le sa ave foi malo ia sili mo mua i te tono New Zealand. Manto foi tu e pasata tal noel mta upulea it's a conflict of interest le avatu o DJ Fong faima friends of court o le te tono mtanga venga le lo ia sili le mea tono ala le wa mai ai fa pele fai unga Justice Harrison o to fiai sua Helen the former AG e fai ia masui o le friends of court la to te fai le apopo inga ngai ai le faina mai sesi o lo ia te tono mtanga venga le ale lo ia sili ani tu singa man tua inga le fa pe mai ia o le wa mawai ime pipi o sa fai lo ia sili no she hasn't done anything wrong ai o le puinga le fa masino i tu langa i vaenga ia le lana linga a mai le former attorney general wa mai a foi ona fa ta ota mai le whamsinonga timetable e wha ngā solo e mta upule nei o la so luasfulu o timetable ai e na wha tūlanga mai a lena te suia mai talatua nafi ona o lewa wa ese tau sanga lewa le fo ila wa manino o lewa sui fo ila le loia la tūlai mo toi lupe o le la tūlai mai le ali loia mai Australia o le loia mai Australia le la tūlai mo toi lupe e le tūlai la ia Meryl Lui. E o tūlanga nā tūlai palena fi whamanino ai. Langa o tele na nunumi ma whaini tua inga whaasanga ia i le tātou loia siri a maunga. A le o le manino le whamamalamanga a le fionga le ali whamasino le mafua anga ua leina ave ese a ese isa ili mai sesi mai te le lawa a mai ele tātou former Attorney General ia whapea Christopher Finlayson o ia le sa Attorney General in New Zealand. E mani, ngai sau, iau ke lona na malamalama i whamalamang mumua.
Nei manino le conflict of interest ele o le bafu le fa pe o le ai nai te me na manino le ya o le pela le wa mai nei o le whangaina e le whamasinonga o le tangata le sai ei mua e to tonu o le official Louis Sili le ala ua latu nei la ia heleine ia sua heleine ele whaingaruenga la as a member o le Louis Sili ma le palangi la sa mai na ia nui la lau te tuto tasi mini le ai a koa la ma se sao le official Louis Sili sa mo no ela tatu o le tulanga tonu ale na mantua lena tatu i lo le conflict of interest i le a fia leo o le toa whainga DJ Fong sa le tatau na pikama pa tatau na sa ili le whamsino sili se silo ia tuto tasi e whai ma friends of court sa le tatau le la watula ia tu Lord Justice Harrison fa atino lor tulanga le na e le tatau na iai se tangata mai te tono le official lawyer Sili e a fie te tono le friends of court. Ia, ele e muri atu i Harrison. A lena whasa o te lawyer Sili. Lena le toi tu la i le i o DJ Fong. Ai sa whai tu o tenya lena presentinga i le. So me umana mano. Le wino le tala na lena whatu te wha mamlama tula epa. Langa lena toi au mai lava le whi au tusia, mai le tusia loa ia a le whamsino Justice Harrison ona wa iai whi tusia inga ma mea i lunga social media whapea o le mele walinga whai le whai unga onga o mea pipi o na whai e tatou Lawyer Sili. No, ele iai ni mea se na whai e Lawyer Sili o lea e a mai e lo le whamasino le puipuinga ona o a fianga i whainga pa anga sa iai. O lo manino la va. Ia, nata o te lobo umana e o le tūlanga nea i le whamasinonga fo ia tūla e pa. Ia leanga wa o i e sau whaasoa i le tūlanga lea. Ona e iai la nisi tusinga le sa maitawina. Ua whesilingi ai le a whaina whapepolale mea ua iai le whonga whetalai. Ia le sa iesi si whapea o le ale le tūlanga ua le ina fia i fua le whonga whetalai i le whakasinonga lea. E le o le tūlanga na e te le i o le tūlanga e le ina iai le whonga whetalai. Ona o le sa i mai atu la epa. Ona o le whonga whetalai, le lenga third party le whonga whetalai, o ngai te le sao le whonga whetalai le mata upule nei, tātou mai tau ina foi. Tadi e sei, so e tu le mea le na amai nei. Lea. It's to stop him from declaring Toelupe's seat vacant. Ona o le whonga whetalai na o ia o lo iai le power, o lo iai le pule to tasi e na te whaailoa ai i le whaamsinonga o le tūlanga o lo iai le nofoa o le tūlanga le iafa le alili. And so it's to preserve the status quo o le awaiting e Toelupe o le outcome o le whaamsinonga na to a whai ela ia se fuafuanga o se whai unga le whonga whetalai i le nofoa o le tū malo whale alili. Ia, ana ia i fo ini tusinga wa amai lunga. Ia, ma tau lea ngai nei fo i tamali ianga o nei tamali a ele o malama le telo le atunu. Ia, ma le meale nei o le abir tala tau whasise. Le manino tūlanga o le iai o le whonga whetalai tono le mta upu lea. Yeah. Yeah. Tell no mai. Ia le tūlanga nā le na watuai wa. Ia inis i wato tele na wala au mai whatuai. Ia e sili ai wa e ringa i manena ta wati te oe vidi mai lesi. Ai o te lo i lopo wa umana na
a fia atu ni saunoanga atula epa ia maisi au vaianga tustala le mafua anga o le iai o le fonga fetalai o le second respondent ia le fonga fetalai i le case lea to lupe. Mana Ia mana ia le simta upule na tula i mai nei. Le mta upula lea le ua fai ele fai unga al whamasino sili. I le mta upulea wa maua ele whamasino sili ma wa ia te ena i fo ila le fai unga a le lands and title le sa fai e tusa i se fai unga le lua o lua tasi o se case o se ainga. Le o le lato wa ia tatau i le whamasinonga tonu a sau no whamasino sili pere se whapea o le whai unga o le whamasinonga whanua masuafa e whaalea o ngā ina i le talo sanga le ainga o stawas le iwai moso i le tausanga lua o lua tasi o na ua le mawhai o na o atu i luma o whamasinonga o na tua oi wa tapunia wa solia i le lato wa ia tatau se whamasinonga tonu. Wa na aver tausanga le ainga e le mawhaina o atu i Samoa o ngā le taimi lea o le sa tapunia i tua oi i taimi o COVID. Ia ai pangalea wa whaawa wale whai o le whai ungale. A le whamasinonga whanua masuafa. O lea la watu si sa o ila le ainga le whamasino sili. Mo se whaasang tono le lato mta upu o ngā le tūlanga le iai. Ia wa o le taimi le nei na o maua nei le tala anapo. O lo o iai se hafoi. Lo iai se tasi foi o tau ainga o lo na whaile la tau apili tau sanga le ntea. A le whapea mai le tala. O le whato a o whaingo apili i tau sanga lua o lua tolu. Ia tanga i fola nei wa lua o lua wha lua lima lua ono. A le whato a o le wala awina o apili i le lua afe lua tolu. Ia e fōlinga mai e te le la vaase a foi. Te le se le whale tonu o le tuwai o ta a tonu foi ai ono o le tele foi o mata upu le sa to alia mata upu ia ono le tūlanga o tūlafono ia sa i te tonu le ofiso whanua masuafa. Na e ma wale tūlanga mata upu le li tula epa. Ya mta. Le mta upu le ia i whanua masuafa. Le case o le ainga le ai mai. No fai tau wai. Ya, no fai tau wai. Le case na. Ele o se mata upu fu le moa o ele isu taimi. O mo ta personal ainga fu e tira la tu male a o me o lo tu lai mai le la langi o Samoa male lau te lenga. Ina le kau take di ai le no le mo la ulea le winga le na vatum ta upulea. Wa o te tonu foi to tele nisi ainga o lo iai le same situation o le ko mala mai la po ai foi nisi o lo iai ala to le tulanga lea na le mafaina pa au i Samoa mai se tatou nei fafo le mafaina pa au i Samoa i tatou whamsinonga ona o ni tulanga la leo le tapunia o tua oi o lo iai ala tulafono e mawhai ena tu ua wanoa mai la le whamasinonga ia i latou ia ia e whai e la nei mta upu ma lapata inga to telo le tunu. Ia. Ia o te le loko na e o le mata upu lea le ua whaamaunia mai se tamai ta i whai a onga. Tamai ta i whai a onga i te tono le universite. O ia fo i lea o le to alua o le sa sui komisino whainga palota. Lua Darryl, Io e. Ia. Le lana whapea mai o le ua iai le la ato e whaile ilo i longa po a fia tonu le aso o le atu la i el whaamasinonga o le tūlanga lea. O le mea fwele le uta ua Darryl, e ono wa ai iai le malo la o le nka ua Darryl le whana fwele na whaatau iai e Samuel. Ia atonu o la ua uma o na whaini i whiangainga o mea ia.
ai o le winga hoi le tala le e whaitau atu e Samoa. Oi tangata le. Oi tangata le. O tangata tonu ale le whatau i Samuel le whana. Io e morsi na fia pere tatu o whanau. Nā tonu la wa taimila nei. O lawa i toi le ofisa leo le whanga la lea. Yeah, yeah. Le la au malosi lea le sa ave ia Samuelu. E alo e whatau nuu le tangata waleina le fionga le li pale. Mia ma se tasi for your mean star. Le winga lo tala foi le mo whanua. Ni te o watu ni leo tonu i. Ta pena i e leo leo whapea wa le lava i tasila leo mo mau Samuel. I te o whapea ngi leo whapea. Vai a fesili e li whakua koe, peng whakau koe Samia o se whana. O se whangale ngala ku Samuel. Well, tatu ama sa salonga. I le tūlanga lina. Ai tatu te leo mautinoa. Ado winga foi le langa o le ta ua le ngoi i le keisi lea. E kau awe i foi le Ini si fo so swenga na o ia tula epa. Wa es en moni. Na ia Daryl le fanga le au penga le nei. Ai ina ua raid le fale o Daryl ina o inale na mawai lola le fanga. Na tau sa oi la i e Daryl. O le fanga no na fata wa maia ya Samuel. Ya Sam. That's good. Yo e na taua ia ne te foi la wa ye ni swing o le moli maua. A Daryl male amatanga. A te longa te mile nei. Wa ese le ona la wa ye le fanga. Wa ese tangata la wa tau nu ye le fanga. Ia, te le lopo wa e o i mata upu ia wa wha tupula ia ma wha to te leina ia le wha malosi le nei ngā luenga ma ngai o inga mātanga o le toso teine i te tono tata watunu. Lena tu lai se tasi o li i leo sa tini o le tua ia. A o le fo ina tu lai ona nei po na nafi. Lena tu lai ai fo ila se tasi o le feta o inga o ia o se tama faife au. Le fo lana tu lai ai. Ia o le la whapea o se aso le vai aso lea po le masina fo. O le ailo ai tonu le aso i whaawawai e tau anu manga o le case. O lea iei ni moni mau mau tutu whapea ni tūlanga mata ngamani mea sa tutupu le vā o le sa se fulu walu tau sanga i le taimina tupu o le whalamlame. O lo o iei ni moni mau tutu wha ni ai le te leo le whale tonu le tūlanga na tūlai mai. Ia, ma le mea la leo wa vevesi foi ona ua whaasala lau le newspaper le Observer whapea ua whaini la fonga le fionga le li pa le mia o le tūlanga leo le tato waa foi le catamaran le vevesi ai nei. Nela ua lui mai ai la e tangata i e whaia le waa i le tato pa le mia ia watu se whamaunianga e mawhai ona asaina le waa lea ia o ngā sami so wā lea e mawhai la ona vai luaina i peo le Titanic. Tusa o ni tau whaleanga le lafa pe watali mai e lola Valentine le palangi lea sa a matale le whaingo o swinga i le waa lea a mai mo tātou. E loe el palangi whasamo. A whela tulanga la nā tula epa. Ma fua uma mai nei. Ona o tusinga la ia le Observer le ave le la feta diai wa le me foi na nela ngalenga tali mai le famasino le a Justice Harrison ona tusinga ia tua inga ia na tau leanga inga i fua le tamali yanga le o tamai tai lo ia sili ia o mena tau kilo ia sa mo atu e tusi mai fapengi Observer a pela le lau kali mai palangi ai le no palangi le kala le fai le finga le lipania ele mal unless e se tangata fa palangi pelo le kala le ngamai o tulanga na ia tele yo meo len tula i mai le vaso len te man neva yaso o tusinga o le wa fai lunga le Observer e ai fo inisi tusinga nei ala atali lua ta tolu na ai
se italia se fa'ole tia mai fanua le fionga le li pandemia. So le mata upule na ta ua mori ai se le la auli Mackie Junior. Ilana fa marsi o le suta mai tai leo ta puna Yeah. au le lau te te ilo bato le tula i le rio iken kai as a lawyer e tula i mo le leo leo ai o le nala fata ita i langa tofilo ia. Ngalo tala na so ero lunga le o serilia o fa pelo ai te taua i le malo taketi le suenga i le sa i linga tuto tasi le fai o le maliu mata ria po le o mai e fai se suenga tuto tasi ale tula epa bevo na sau noi ia to fai ali o i lato lava sa name i le sa i linga suenga le na fai e liu ma i lato mga name sam o i lato umana e sa mania le case le nei. Believe you me, they're all gonna be subpoenaed. Ya Garcia. Wa na batu foi la ulisi tangata tauna yai e kafunga le TV tasi man la ku wa news ka wa le TV tasi. Ka fsilingi wa nga fa mela ko news ka wa iken ka. Tele lato le wa maua. Tele lato o le tu fatasia le lisi i le taimi o le ta pena ai la le ia suenga ia la fai. E tele i lato, which is ele mawhaina aloai because o le malo le la involved. E pe fo la i lato ia wa maua atu lo wo i fafo. I lato ia sa ngā nurue ia le wo i fafo. E tu sa lava peo i fafo o lava ina avatu le tusi le malo o lewa through le loia sili. E mwhai lavanga extra data tuanga i Samoa. Yeah. O te langona wa umana a fea le tūlanga lea i le toi fo i ai o le tō whai a li o te tōno mtanga luenga. O te fia pa i ono tūlanga lea, ai se a le mea wale ngā whai le 6 months probationary a li o Ai mana tua mai, le ua manino ele i whapea wa iei se soli ngā tu la fono li o le mama li i le conspiracy le whai nei Ia, ai, o le e whai tau watu mata mai la lea e ono masina e whai langa. Ai se a lava walinga whai le nei tūlanga e whai le probationary 6 months. Ai, o le tūlanga le iai o le tangata sinia sue. Ia, a tonu se tatou matai tu, po le atonu a te langa, po se aso le vai aso le nei, o le a whailua mai ele tatou komisina fo. Ia, mate tano tai au. Ia, ta sivila na fsili o te rola o sisa o i tai au. Ia, le tukapale. Ta ilo ia wa pe o ngaluenga fofo i ele fo i ari o le ngaluenga. E ngai ia new hires. E whai tūlanga na o le probation. But usually ia 3 months probation. For new hires. Ia te le lola po le saoila oe. Ma so sili tau ia ni po le atonu ni ia inga o mafuai ona. Ia. Tūlanga na ia. Ia wa tūlanga na ia. Ti loto le wa to reinstate. Ia, o le la sa one ua whaelo mai le ua o li o to whaile refresher course. Yeah. Okay, that's fair enough to whaile refresher unless wa yaini mea fo ua whaule to tono mtanga luenga leo, which Leo needs to understand and know about it. Ia wa whetawi mtal whenga ile refresher. Le tūlanga la leo le probationary. Ia o le ale tūlanga wale, ina yaini ia inga i te tonu o le o le afo i le manual a leo a whapea
o se leo. Wana ia isi leo sa to reinstate. And they didn't have to go through la totele iola le la sanga leo le probationary. O leo wa tulanga mai o le ia e pau le tangata e maua se fesiringi o le mata upule nei. O lio fa pia fo le fionga le li pale mia. Le si me mana ia would be nice to include the package for the la drug test. Oh yes. Yeah. Ia wani ia fai mfate taing. Ia tu fale fu o kau afa pe ele o baku langa package. Requesting ia. Well, I'm pretty sure que le fai le ia me ia, but le winga na tala kang o ia requested official lo. Me fai sanga drug test. Ia continuing on mele ia wangi I fai mangofu. What did that donu tula epo? Did that donu ia? Being a wale fa pia ona sanga lua mo molio. Mantua leo titi tolu tau sanga o tua leo. He is warranted to have a drug test. Regardless. E fa pena umo fo la so ai se tangata fou wa u fale te tonu mtanga luenga leo. Mama tanga luenga umale malo. O le mana ia. Ia o le tua lalo fo inga I pisinisi tuma oti. Ia fai uma fo ia latou drug test wa tai tonu. Ia o pisinisi tuma oti. E iei fo I lea fai no latou iei latou pisinisi. Pe a le fa maoni na fai drug test tangata nei. Wa e mawai la le tulanga lea lu mua. Wa lima tango vale I latou ia latou te whaonga ina whala o whasaina. I tupe ma mea ma aseta I tutono o le company. Lua, ia o e tulanga lea o le mai taita whasi tangata. Ia o mea umane e pui e tangata whai bisinisi. Yeah. E se whanau lawe o lena li poti mai sale lua whale alili vai aso lente anei. Whapea o se whanau lawe tau taawale na maliwa se tina. Sa savali au tafole awala. Ia, talo whai. Ua soangi ai la le melen tupu mai fiti. E le talavou lea e hostess. Le sa celebrate lo na so whanau umaloa. Le tutui au tafole awala e anga I le hotel. Ai tifa tuarta avale so ai le na maliwai. Ia le fola watula I male whalawe le ai le papio le sa vavale atu le tinama malona alo talavou. Ai tifa tuale ta avale avele tina. E se whainta nei to inga mea. Mai tauina le maia male matango fie o ni whainga mea alofa. Mai le whale mai tele I Thailand. It's an electrosurgical unit mo le whale mai tele matotua. Wha mea alofa ni maenga whaona po nei o le bipolar electrical surgical unit. Tui nā tui sauninga le na whainei la song fua. E mea whaale lei ai ia ngā luenga tausi mai, tausi soifua tangata Samoa. O lea lai whaale ati lele nei tausi ngā tangata mwha mauti noa ai le tala whea ngai le lei, ma le mamalu o tonga fitinga I te tonu o whaale mai maainga. Ia o mea alofa le nei whapea wa awatu mai le malo Thailand, o le swimming star lango. Ia motopua a seve heni, o ia le sa whai masui o le malo I le sauninga na te talia ina ia whapea fo se tali whai tau ale malo I executive ia no atu Thailand mai le universite o Mahidol ma le lato whai ngā paanga whai pea e se le mana I o tūlanga ia tula epa ona pei ona mai tau atu fo I le saunoanga le Minster le lato tau mawhainga malosi le iai. Ina ia whai ai sa mota o tonga, ai pau le mea ia facilitate ia ia materials facilities nei, na ale o mai atua fo mai whapitoa, fo mai popoto, whai le tau tonga patoi fo. Ia ao leo whawhetai leo a mata na luatu nei ia mea alofa mai universite ma whal mai te tele isi vaenga lalangi.
e whaamea atu le tātou atu nuu. Ia whaafai ai. Wa o le aso sāle na o ai le group muli toaiva. Toaiva le na ave le sa intia. Le lai maua mai le tala nei le tae au o lo malanga i se tasi o nephew Hapea mai la le tala e ese le mānei o le nofuanga. Ne whale mai, ma le mea no nofo ai, e ese le mānei well looked after e tangata intia ia le au malanga o nai tangata mamai mai si o tātou atu nou. O le taimi le nei tula e pa o au lo te fia mawainga sa utusi. Leo te fia mawainga sa utusi le lo minga fefiloi leo ai ai nei ia le ofisa wa onga. Le bilingual dictionary fo leo out nge ia le ofisa wa onga. Fa pe luas fulu fitu wafe tusinga leo iai e au ngā mo le latam whai e whao ngai te tonu university nei New Zealand ia ma onga tūlanga lua secondary school ina ia le tau mawhainga e whai ai ina ia mawhai o nā o ina whanau bilingual whao ngāle ngana Britania ma le ngana Samoa. Manei. Yeah. Sa ma tu le pa se titi lo tu mata upule. Ia o le mta upule lewa umana na launch a le la fa pe mai o iai le sia vanoa e watu ai le si K9 le si tai faule watu a wala vale pui ngo tatu tua oi. There will be another one coming le lopo le mid-June po le November this year. E a watu soani wa tele na wa tele le tūlanga o whala au whasaine le tatu watunu. Ia ai titilo whala ia Samoa, tele fo io nei New Zealand. New Zealand o Tonga, Fiti Samoa le wamatuai. Tele na wa ai tele whala au whasaine. A le whapela vaenga le au sia mai i South America o ina le whaawala mai ai. Whape o Fiti ia. Wa te ia le to tele le mamalo le tunu. Le vato tawhewhea mai Utah. Tawhewhea mai Utah le tele mo meo pusa. Ai e dropi ngā tai whale o Fiti. Tawhewhea mai leo atu tangata ie wa umana whaatulanga e o iai. Ia ai panga ai atua i atua mua maua tangata anu o ia o ngā anu o tono Fiti Lela wa iai nela wa whaiela le custom patrol a Fiti. Ma leo sosoni atua New Zealand ma Australia. I le tau pui ngā lava le a asa tele whala a whasaina ia wa. Yeah. Ia o tulanga na i tula epa. O K9 na ia le lafa o popo i isi K9 fou le wa iai Samoa ma tātou dog handlers. Le to tolu e la tau ia wa umana whaapasia. O lo iai la nisi o le whai me alo whatua New Zealand nei sometimes tau sanga le nei. Ia e fia le loto ina o mea nei. Ina ia titilo lawa iai tula epa. O mea e pui ai le a foi le tātou atu no. E mai se to tele tupulanga talavou. Tele tupulanga talavou le wate lelo nā whainga i tūlanga lea. Ia e tanga i foi la iai. Wale o tūlanga wale se popole le se fefe. Pe foi la lea te mai ta i whaia o ngale investe. Le waalua ma ave whala au whasaina. Ai mantua o mea o loto i ele tele o whanau talavou ia sa le tatauna. Ia ai wa mata i tua leo fua le maua ai wa mata i tua le na maua mo foi. Mana ia. Ole isi sim tau na
Ne ai o leo kwa tele mta po tele inga wa umano o yela su enga male. Ai le me o le no titilo na lafo wala o matanga te i te mo fanua o leo te mo te va ai atu te le lupo ana nafi po nei po ana nafi sa fa esa po kalami le la fa pesa FCD ni ai le ale ese ngo le deed of settlement ma le harmony agreement le sa fa pesa sa saini le fina mai tu la epa o le harmony agreement sa saini a le fina mai fia me ia le ai o le deed of settlement le la fa pena fsilingi e po le atonu la vale ese ngo nei mea wa le malama le atunu which is in fairness to say sa o le malama le atunu ona o le whainga malo atoa le na umatu le na malepe le iai masesio la tau na va aile whatever if it's deed of settlement or harmony agreement e na o fia me la va le whapea mai na o fia me va lasi mai la tau nei to beto fa sa sainia a le to tele la tau tele iloa o le la wa tele nga ngulu le tunu fesilingia po ai e wha maoni a o ai le se fa yesa tala le tūlanga le nā. E sa u fesili e tūlanga langa sa u matamata tōnu ai tala na fia me. Usainia se harmony agreement. Paul men usainia o le deeds of settlement. Pate o lau tala. Po le ar ko inga kali kau ke waku, kau ke malama umali se senga. A le ar kali kau ke wakunga, e sa foi fia me famile ai e lo mea ngā. Mea ngā le ngu kango request. Sa uroranga ia. Sa ui e whamakala kongu, le a kongu mea ngong saingia ni mea lea. Ioe. Lea le e se senga. Wa akaku whakungio le se senga lo le senga. E sa, trust me mai fui, sa fui kule epa e se foi langa ia. E fe alo fa i wha peka ngaka ia. Ai le ara whakisi sa ula si whamatala i le atunu. La mea, le mea deed of settlement nga e saingia. Le fina watu tata o nga e saingia le harmony of le harmony agreement. So pen menga mga sau pe na ia. Sau pe fa matala mai ile atunu. Come forward. You tell everyone. Yes. Do you think she'll ever come to la epa? Le la ta analyze ta a fa e fa longo mai e se ta analyze. Yeah, like you said, come forward. I tilo le deed of settlement. What does a deed of settlement mean? Well, a deed of settlement is a legal document used to amicably divide properties. Mo aseta me tau fali. Ioe, o teach ko kalulu teach. Ioe. Ai ke makauria foi o kala mai ngare kukolia, ka kuva iai. Ai a sau foi la fia me. E makuar e sa fia me I manmene. Esse foi la ioe. Tilo ila le vaenga le wa mai anga le harmony agreement. It refers to a voluntary arrangement fostering le peace or collaboration. Lela sawai lalo, the cultural reconciliation bracket I saw more, a traditional often verbal agreement or action like ifonga. Used to resolve dispute, restores harmony, and promote forgiveness between parties. E matua I fit le yala I le winga le harmony agreement. But like you said, le se so tato e loa wa e nga ofia me lava ma. Show lai lunga le tusi le deed of settlement. Ai awhai fo la whafonga mai tula epa. O mai la o tau po wherkua, no doubt. No matter what was signed, whether it's deed of settlement or the harmony agreement, they each have a copy. O mai la whaani mai lunga la tunu. O whea la le copy e sa o le na la tau sainia. Te ale kau ki ngā whia me, ngā ke le sainia se harmony agreement. Ngā ngā sainia le teach. I ai se fale, I pepo se fale ngā sainia le lomkua pea. Ale winga la tala tu la epa. O le fai mai o le na te le sainia se harmony agreement ngā saini le deed of settlement. O le fai mai tu la epa la tau
le saingia le na saingi le harmony agreements. So the only way, like I've said, if they na saingi nei agreement, you both have a copy each. O mai lai whaane mai lua copy, ina ia moli maule atunu, and then settle it for all. Ma le tele I fua le ngumi lato, ma tau tuwa I solo, Io, ele leia kako koe teke ini mea ia. Langa ia I mea ia e a fuai mea ia vese e kemi e ke no mawhanua. Ilo whale angwa I le melenga o I fea foi. I Australia ko rua lea fola I nei tangata nei Australia ai whale lea mai lungo le video. Io e whaitau matoi laulang. O le lato manu lau ti lea. O le mele ka kauanga mai whafoi kaimi uma. O le lako manu lau ki lea. O le whale anga o le whatuatua I le atua Samoa mai le amatanga. E le ka kaunga ko salue lalo ka peka kala lea. Ai whafonfonga mai lau so ya turisi. Mana ko uma o le i kilipi o mea ia. Io e re ia kia ua au ngakai e sue. Sue mua mai lunga kilipi mea ia. Nka koe loa la ia lea. That's treason. O lea mai saufia me sau langa ngofa maka o kingo mai lunga o le mea lea. Na saufia me ia matou. O fia mea sau ia mako feu ka ngai mako inga. Lela kofi ene mako kako speaker phone lea. Vai lawa mai fau le si malo. Alae ngofo le malo. La le ka un men. That's treason. Ele ku fanga. Tu laipa o le taimi le nei. Wai ele langona fo ngale. E anai loa o te le whaia. That's the feeling they have now. O no lea, o le taimi le nei wa le wata pena uma mea a wale lato fo malo. A me uma nei, these are all parts and parcel o le package nei o le fo malo. E o foi lewa uma na tua iwa ele wa le longa se tua I solo ele to ino tula e pale le maliu o le atali I atu au. Ale wa wisi ni ne alu I lunga fai mai. Ia tu lo wal fa fonga anga Samoa e mai se fo I nei matua. Le wa o fai fa mai na fasiotia le tamai titi ma fai tua inga sa inu ava le tamai titi ile mauta Samoa no des. Ia tawala wa utala to anga e fai. Wa e to ka loka mai a o to I to mul mau pepelo nei. E o le taimi e fai suenga. Sa malo se lo tau tala nafi. Io, ma ia I loe tu lepa. Mata uma tuale la langi ana pepelo ia fai. Yes. O lea, wa lema na su ele ai oso mai malana tala nei ele vai eso temel vai eso nei. Ele ia pese ta vale no fasioti. E saula tu lepa, fasioti talane o fasama mon. O fasili. O ila ete sila fiala kakang abe la lo mele sai ai. Ai saula li o kana tale alofa. O ele fai sa kamane. O alofa. Oi, ia ngala I ke u se ko dio. Ai saula kana talofa. Fai maila na talo. Na fasioti sapora so le fast. I talane fai to al mauta Samoa ina ua mau atu. O lea o nā me tutonu o le afoi. O le whaonga fai pule o le fast aisa. Io sawela marka makiki lea. O mai loa le olia o mai loa feikailo ma sapora so le fast. O mai loa fasi fai. O tala ia abatu. Se le leia tatou ia fia kip I kilipi ia. Langa isia. E o uma I le suina le ufai kamingi. So ese le fefe ka fa kupu kala. Ele tulanga le ye tula epa. Tulanga le wa tula I mai nei. Wa avele fefe. Ma me pe manga o fa folinga. O vele na la fotala a limongi. O ia, o fa mai o ke pala ai, ngai loe pala ai se le ala isisi. Ia le la tato titiro la iai. Le o ele tulanga wa se le la sanga o tala e fai. Wa fa fau le si pepelo lungo le si pepelo. E tau kava ele telo la to mea valeo. Wa fai. A me e o malo ka tuai male mea mai lele.
Loka koe male mea mai nele. E tela me waiai. Pe pelo se, pe pelo fau, pa pena fasiote e supporters. O ai la supporters. Sau na fasingo lau lima. Na e ai. O ai supporters. Ma lesi secondly, le ua whaile tua inga e ai sa tangata o le fas. O mai la, mai ko evidence. E le na o le fasa la lau ma wha leo. Mai koe loka ia oe. Lisi mea e tutuli loa. Tutuli loa le tala le li o limoni le fai mai o le ma kuki kalangoa ma suisi ni o fast. E te lea le mena, e te tau langa te tau whina, a veinta tau tala i le whainga malo. I le tau ana alofia mena, e tu sa oarta le malo, a whai o iei se tangata o le malo, ma le whapea, o lo kuwai rua i mele. I or kala sa oala si le rese. Ia wana i whaaluaina, toi whaaluaina o le malo i le mea taruai. O upu e masani ele atu tupai, ma whanua. O le mena tupu e toi tupu foi. Mai lem whaitse sena upu. Au te whaiele upu whaangale. Whatever tu la epa mali mongi says, male mea mai leo ka nata, male toi ina whaavalea leo mai whea, male so ai maa moe udi lea. Na o mea pepelo lava le wala tau o mai e whai. Ia ai o te whawhitai ai. Tō anga e male pepelo wa lewa record ma tā fiofi uma, ta penanga ngāle o le suesuenga le nei. Ia mo mauti noa o la tau wata o tofu whapui i le tele o le whau le la tau te whaia. Wa vai whala le whau le wo mai nei. O mai a mai le tala se whai mai, o lewa maua le fionga le li pale mia i le mai o le... Io e. Ai ele ai se tūlanga whapena. Wana ua a mai lo le mea te au. Na o so ta ilo i sa mo le fionga le li pale mia. Ia le no whai te tu e tali pale mia. O lo o manuia mea uma. Le ai se mea o leo te manuia. Mai wa le moe le fili. E pa wana le mea langa le lano uwa tu ni ele ise malanga po le mai di tanga tenenga incha pu mai i partio. Ai anu tu si mai. E pio le no confirming mai aki ele ise ele o se si mai e fa manino le vala lea ele o se si mai o langa check sa ta tauna due le end of March le yaise o le telo le pisi le la watu wai ina sa we fai langa check up mantua na tu watu le fa tu langa le taimi e batu ai sa moa i lona au le na fai ta tonga wa leva na tamto e sa le fai ungo mati. Ia lea la mo whaapena na sawa nei whailanga check up ai o lo iai fo i isi fontanga lo whaapena fio mai ele fio ngā le li pale mia o le tūlanga fo i lea tūla epa o le ua oi fo i ni la fonga le ua oi fo ni la fonga le ua maua o la fonga i u whaasanga ngā i le pule sili o lo fiso whaamasinonga o mafua anga uma mai o le case lea sa mau se mate nei matano. Ia. Matano ma le no faele i vai. Allow me to talk about this. Langa te tauna ia le allow fe me te mana o te fa ma ni pesa o le la fe mai. Le ai ma se iota e tasi e taura talata i sa. O la na ia tala. O le fia le fai unga fa masinonga le na umatu. Exactly. Yo le la ua la lafo ai o fa te lola. Ta tia mai lo ia matu e fia le matu nga duenga tulanga. Ia samu, ia manino malama samu. Ele o iai se tulanga fa pena o lo ta o valea ina ai i le fionga i le pule o famsinonga. Sunga ia pali i te malelangi. Ia no fauta pele tatu fo i maurito vai. Nei se mea tasi fa pena ia o lo tulai mai i le fionga i pule o le famsinonga. Au le loko vale ali tu ina alianga sa. Whala le no mafasoa foi. Le la no whatiai. Le wa o tali atu tangata ia. O le tau teo mai i tau fake pages. Wa tau o mai whaaleanga tamarianga le ngata i le pule sili o le whamasinonga. A le tamarianga foi o lea foi tamai tai le whainga duengai. Wa tau mai a mai le whaaleanga. A whaila ke le lengi tau whaku. Ia, o le tau mai, a mai le whaaleanga. A whaila ke le lengi tau whaku. Ia, o le tau mai, a mai le whaaleanga. A whaila ke le lengi tau whaku. Ia, o le tau mai, a mai le whaaleanga. A whaila ke le lengi tau whaku. Ia, o le tau mai, a mai le whaaleanga. A whaila ke le lengi tau whaku. Ia, o le tau mai, a mai le whaaleanga. A whaila ke le lengi tau whaku. Ia, o le tau mai, a mai le whaaleanga. A whaila ke le lengi tau whaku. Ia, o le tau mai, a mai le whaaleanga. A whaila ke le lengi tau whaku. Ia, o le tau mai, a mai le whaaleanga. A whaila ke le lengi tau whaku. Ia, o le tau mai, a mai le whaaleanga. A whaila ke le lengi tau whaku. Ia, o le tau mai, a mai le whaaleanga. A whaila ke le lengi tau whaku. Ia, o le tau mai, a mai le whaaleanga. A whaila ke le lengi tau whaku. Ia, o le tau mai, a mai le whaaleanga. A whaila ke le len
tu lo whawhanga sa moa i inko wake. La le me tau te leo mai a mai sa o tau fōringa. O mai, o whaasoa ma le fionga ia pali John Tamalangi. Pea whapeo se tūlanga le nā. Tau te le mawhaina tau whaia. Wa o ila e li liu mai e lo pali i mo lia mo o tau. O mai la mai ko evidence. Ore me tā ua nā morisira fia. E le mawhai se stangata nā rusu se fake page. Io e. Le mawhaina whai se mea pena. Al mea le whai e challenge a hoi la o kou ia whai e mele. A ke le la kou loko. Ange whali me wharinga peo maua mau e amen kou su e kau ia pari la mele se whai pe whai fo le pari mia i au kou. Ai au kou kena lafi wha pe nā ua. Waila le se senga o mawhau. E le mwhainga alu pari whaanu se tupe whaile mea langa ke le lopo ai. Nā tūno. Ale mea kule epa lenga whai. Ki ngā ngonga le lor ka kai ngoia o lapi. E lua wha mai mauele milionga le aku. Waila le se senga mea. A kalangoa mai kupe re kungua se mai. Milionga mong kupu lae wailoa. E laulangi ato. Milionga mong kupu nga whaalu e tu la epa. Mal HRPP at a time. E kongi esu e ngau o lapi. E sa o pesise. E sao. A whai whala se stūlanga tu leipa. La le mena le oi ave ene tupe ale HRPP ia. E su e ia moanga o lātou wa o la pile wala langa mai lunga telo o mea matanga lātou te whaia. Are tūlanga le iai. Wha ngā tupe le malo e su e ai. E kau kawa ai lātou. Ma le bankruptcy le o mai vavalo mai bankruptcy le malo. I le keisa le I le afo. Le Central Bank. There's a bankrupt. Ioi, lo ke whaku ka ki kana o iai. Se ka ku kilo I me o iai mawhauwhongo ni tangata. O tūlanga le iai, o ngai mafua mai foi. E le iai le mou le te tonu, o le whaia sau ninga le observer. A mai le tala, mai. Pero no fatu tawhatatana last week. Pero tūlanga le ke le observer whai so se whaasala lau so se mea. Ona lea, because the jaws can't touch them. Ona ele o le stala se member le jaws. A whaafonga mai la tamali ia wa whaululu ia le media council. This is about time for the media councils to stand up. What the tauna tu lai mai, whaini ai inga, tu le mea whapea tu le observer. If you don't come clean with these are the conditions. What tauna whaisa fuanga iai. Te mantua le sikesi lena ule leo ai nila o pokalami nila amtanga. O mea o ngaonga ia mawhanua tau ki langa e o mai fia su e whamila. Lewa to a fia nei ono fitu walu masina o malo. Lo o le lei le whaatinonga o ngaro uma le malo temnei. A tato e o I tuare keisi o tama le fule ai atila. Le lau me fia pulpultu alu lau le malito I le ofisa leo. Vai. Na leo a fia me I tonu le fono. Ma whape hatu fia me. O tato uma toi o mai le sipito tato o pare meni o Samoa. A tata nei le uru o tama lea oki. O ai o kakui kua I e kamalea. Le ngata lai lea. Saka kauang fai sao I hatu lepa. O oe le ia I lalo ofisa leo. O uman ngā ruenga whamasinonga. O church. O mai le church o lea. Fitu tau sanga I whapipui. Le halal mea leo longa fai. Ele me whainga move leo. Aisia. Le o whape tu lepa leo. O whape tu lepa. Le ma whai whananga whaki ngoa. Ale koe whawhainga ruenga. Toe whawhainga ruenga. Toe sau I. Toe whaile keis. Fitu se lau 50 miliona tupe. Olea. Se lau 5 rafi. Sorry. Fitu se lau 5 rafi. Kor kuaka milionga kupe. Ia se sirsira la auto. Sirsira la ia ima whanua ke leo na whaino sa mori ingimi. Ke leo na whaina. Awa uma na whai. Ole mea o kia whai ma whanua. O ta I o tato o tunu. Me e kusa o a upu matala. Aisea. Langa o le matamatatu sa mo il pale mene malatu fono. Lela o loanga o uma na wha ni so tu la fono tanata lea. Ai koe alau e whawhenga luanga kungi. Ole alau inga organka lea. Lenga mafua e non koe o whamsionga lea.
le ala men ka ku vai ia vai le nga ku pekele mau ka ka sol kula fongo fa mau ngia nang sol kula fongo ko e au mai to fenga lunga ko e ko kongi ku pel malo ko e anu le court case le ko e malo ai se sila ke le na fai ai le ai maseleo mai yen ka i le malo ina vai ki le vai la ke le na fai ngar ka ku io ole mela le ma na ile mta upulea a tato titilo to tele le fai mai ia le foi la wa tele mai tala le to fo io lio o le sample le leila va to fo io lio wa fa maonia nei mea e malio mai nei tua inga le conspiracy le na to wo fai ele ese ngala le ama mar tulanga le ia pule ia kila wa fa maonia so ringa tu la fono mana tua foi la na fa maonia fa masinonga ai to apili ai to mai foi le talia le apili e fa maonia foi le apili so tu la fono la almeno foi tu la epa wale le ai se respecta tu la epa ile fa masinonga a wa sau ningi te tono al palemeni ina ia fai ai ia o tu langa na le tu punei le fa fonga anga sa mo vaver to o mai to te siringia me ro fai nga malo le nei ai o mea o le o alu i lunga so solo i lunga o ala tu la fono ele o fai ni me pio pio alala mento le siringia i tu la epa ina wa fai tu langa le anga ia akila to te le siringia o le case pito siliana tau te ave i telo me mana tua foi mafanu oli o Paual mele wongi ka ngaka vai le fatau vai le vai o mafaufa. O le tribunal. A leo nang fai. Ia mana tua foi tribunal. E ngata i le seko leo. Ele e uma tu lore keisi nga mongi. Kanso uma nga mea. Ele ai se sol kula fongo. Ale mai fe me sol kula fongo i le tribunal. Ale an tribunal. E kofi ele komsina e au apa au. Ia tangata le piano. Sao fa i le piano. Ko e fai e i al fa le fai unga. Pai uma. Te baila ke leo. Tu sa wale tribunal. Wale tribunal wa fai ele personal grievances ale komisina towards ya liu. Tu langa tonu ana lena tu lai mai ya. Ya pato mea ngai o SCP mo fai ngor case le. Mea ngai makua automatically clear. Pe mo fai ngor case le. Ya ale pesele ali o kanga ka fai mai le ai o mo tu ku afo. Mo mo fai mai pili malea ka ingo e sori loko ka. Vai fai la itu la epa. Mo mo tau fa valea o le neito e ino sa ilele. Wa fa alele le tala o la onga apilia le fai unga o famasinonga le fionga tamai tai famasino ya kalasa. Tu la epa. Oi. Me tonu ale o lo fau malo. Me tonu le o lo pepelo le atunu. Ma me tonu ale o lo vai mawalalo. Ma e tau whavalea ina Samoa. Na mato oe valea uma Samoa. E tele mea you weren't even an applicant. Ile whamasinonga lea. Alala lo fea o tano i apili. Nga e apalai o oe se applicant o whamasinonga. Vai ele valea uma vale. Awe te sau te ole le atunu. Ke vai e whao ngai ka malo le plural noun. Na te whangai na le upu matou. Ai kilo le ia le upu ngai ki whangai. Ia lela mako waku. So like kam fe include taku mai ia. Ile kangi a limoni. Wa kau ki kilo whan mawhau iai. Le ka mai ku maro le. Le ka mai o le pea. Ia nga ke whao ngai nga le plural noun le pule ngai. A wharongorongo le ia nga ke whao ngai le upu mako leo mako saungi ave mera no engelo ye ko songa ngo vai mo so ba but a te titilo le mafu anga le la vai tu la epa mafu anga le fa pe mai mato mana tu le po mua na tu po le fa la velavi ina wali po tia le ta vale lea ai lo ai when I lo straight away leo o ta vale lea alimong Lamin, famai na leo I petesa. O tuila epa himself. O longa fofonga lava na fai leo. Toe o te fai tonga luenga. Le ialu ese aia. Le ala sano fo nofo I po ato. So e tatau na moli ai la ia. That o ia tau fa se fo ilana I leo. Fai ngonga luenga leo.
Ela na sa mata may mato because he is got the guilty conscience yang ia. O ia le foi sa ye lang ia part. Ole an me ngofo ka punpungi di mong. La me e mau la le me linga ngofo ka punpungi di mong. A foi le punpungi di mong wala mau to la to aisa. Really? Ai. Yeah, well, that's what se to Olo winga lo kala e sha going. To se pili ma se mo tu la epa. Wa ba el telo taimi. Le telo taimi o atu alatu limongi e tatala mai tua le container. A mai e tau fiele official tuke. Sau ya tu la epa o aina fiele tu si ave a kwa limongi kasi ese umamenga o anga si pika mamea. Le ta wale tama o ia masaina o le falo le tali o limongi. Le la ye speaker ye na tala ye fa pe na sa tumu isa o me umane le sa amai lunga Ka fiola. O kele lola ya stuipe kuipe mimiki pea. Ye o ke ye what he does. A me ye va veinga mo inga ko yonga maka. Kelo. Yo ke langa umarola por kala me po ila fongo ko nga po. Au sa mia fa makala me eso. Me vai le finga o duel tauta ia nga po Oi fa fetai wa o mai tu la epa. Fa fetai la wa o mai le no tu se. O te atala. Fe mai. E fe lo la ku da epa ka nga ka lo tu pai. Pe ia o nga so nga fai me o Ai foi. A fa fonga male to lua le. Ele me le urupo o le. A le mea mai le o le atawa ia manfui o le ne wa fai a pe e ke rua hula mai fa tali foi o te mawaingai o lue ala ngum fa solo a ko le mai o kana tali o la foi e mai foi sele a vai fa lo ai dale te mi uma ia sau i se o pipisia sau i se o pipisia o fufusinga mai lo e ke longa oi ai se fomo o le atau ai po le a wo ia wa ke vai ko pi ka seru me pe usko ole fe ai wa ta fe longa winga ai ole gel ole spray wa tu I fa fo le matani le na wa ai longa winga e fa liu le la e fa liu le la le ole lo le ata o situ ke lo ole ka lu I le leia fetau I mola ua ole fai ole la pe o ka fio lai se fomo ka fada ai po le ia e kaula kiki e mo me ole chao eu vou que fa ko nga luanga kele fa afe me yo I ka vai mai ai anga ua fa ko e mo kwa fomo nga ka so ia wai waka ke o te leilo inga foi e se mai e tangata mai Australia le mea mai wai pai se va ai le papa kiu mai nga o Roma Tula Empire ele awali inga le fa wai ka ingo e kare masa mawa o lua le sto nai wai loa ia ma le silambia ale ngo fo me me ka ua ele fai morio ma ko ni fai nga me morio ko lua le fai me ku kuri ma le karesia mo le ko fa nga nga le Wale ko fanganga Amerikani sir ko wala ya si va ai ya si ko fa ma li fa ngo ma wali exactly e taula malama ko wala asa ngo foi ma fai mai au te mi sa fai e parolo fai mai foi ko wala o le fai kai o le ba ko ngina palo o le fai mai au ngo po kalame ya pauan me fi fiel auso pi fa le fai oea Sole. Ke ai o mai ata tali le o la sto na ita o container talo wai lo Io sole. Ia langa se me kau fa e kau fa magila. Le le te tanga lo ia ta tu la epa. O lena foi na mai man to fole mai ta ile sa mawo le sa faile le raider
a leo i sinamonga lotopā. Le tausanga e lente po tausanga tutua. Le na pauai le tamaitai ia ma tama tōrua. Ai ka loka tama e tatala i tua le mawhine le nei. O na whaapea i ele so tanga ma le komisina ia longo. Ela whaapea aina na whai wale i tutu unga e saini ma. Aila sa whai santau sanga i le whamasinonga. Fia maua mai se taimi tu. Mai se taimi fia alu i Australia e asi o na alu. O ia, o Teo. Yo e. Mary Teo e po ai. Doris Teo. Doris Teo, ia. Yo e. Ia, le la te ena. Ia. Le te ena. Ona tulanga lea. O le tamaitai lea i elon tuswala New Zealand, elon tuswala Australia. So there's a possibility that she could never return back. Lea lana whaile submission ale prosecutors, you know, i vaenga e yelo na popolenga. Wa o ana lim whaintoisau ai le loa le toa tusi meno fwai. Ia ele leile loa mata i tue e le vaenga leo. Mana ia. Le no la foto ia ia le video ngai pu e menga ia o tōru whatasinga ane HRPP, le video ngai o na fu. Nai matamata. Ai, mai mau e follow taimi. Mai mau e follow taimi. Leo na winga lau tala. O le winga lau tala. A tala noa mai nei tangata i lunga o le atu nuu le ua, o le atu nuu le ua, o le atu nuu le ua. A se va ila, pole ala man menga pu e le video. Ia e titilo iai. E toa ono le au malanga. Ana toa se fulu valu le ia la toi. Tu se langa toa se fulu lua tangata ia na iai. Oh, kasole. Tu atu ai mala au malanga toa ono. Ai. Ia oile vale sa pa. Ai wale pu e mai opi ma la ka kalor ka malo o remix Se longa he tau ia mus malana paso. O le ke atala. O le tatalo ka kalor pu. O le sika mai kai pinga kilo e vai po i ka fani. E fe kau ia le o men. Ala la ku marka mai pi aka foi le pi e ma. O le alfa milo camera so. Le ai mangisi ko mo fale Yo. No mai taua na sfulu valu i la tau. To ono la malanga. Ia lo ia to sfulu tangata na ati ai. Le te titi la to le tama mai. No te titi la to le mai le sa fai mai ai. Le la no ata fatu ya mau. Ke le fia mo fanua pe e kango le por fatasi e tama mai mas kat fata. Ti o ko le po nga for kat. O Godfather. Se longa fai ngoia Godfather o tama fai wiki. Oh, okay. O le wiki boy. Wata tauna fai sanga wiki. Wa fai ngoanga la fadiu le la. Wa mantua. O le vai le uru afe o mai le situ. Ia o le diao o le spray. Ia kulo lai fa fai angi sa vidi man matangi. Ia le lo le uru fai ngolo ia fadiu le la. Ai ale si upo. Ai ale si upo o le. Tani foi se sa idia le ia se ngo tu le upo o le O le tau fa so. Tau tia. Le ta fai la tala i le mele le fatasinga le. Ale o te fai mo le te fa nga se HRPP. Fai ngo ia le kona. Wai e matanga o le HRPP o lon fa umi o le Human Rights Protection Party. Wale tu sa hai lai lo ni winga na fai ngolo le blue kona. Alo te titilo no va tu le ya mau. Vai ai lau tama lele. Vai la man tu le le sala lafo tala ya ma. Le sa kona mai le sia. Le ngalo lo sa mo. Ia per si walu fato ese ya mau. O ia le wa malo le fo itu o isi fake page. O ia le tu o isi fake page le fai nei. Ana ele sa or mele fa pes tasi fo ori fa sala lau le foi ku fake pages ia. E sa o ngan. Langa le au mai. E fa tata fa sala lau tato New Zealand o le au fa tasi au fake pages o mai ia. O le fa na mai fa pe. E foi fake page o le e foi se tangata lo ia fa pe ai. Se matua i mau ai. Ia ai fa fetaia.
ele o iai ni winga pa a whaapea ale red corner ale fast. Yeah. O lea lava tātou te mulimuta i sa ilinga o le amio tonu. Ma tātou tilo i mea le leile atina e ino tātou malo. Tātou te maua tātou taimi la pisi o mai ma le blue corner. Blue lagoon. Ali, wawhanua. Leo te whalongo foi nei na ia le tui te tai o ngai la koe ka penga le loa suta ngai tau tai ai. O kau tau ngai lau wa ai pe. Kai levanga ka penga ngai e loa suta. Wano lai whelanga ka penga nganga loa suta. Nga sau lole ia whasa lau wha mai ele Moses e lau limas fula lato ainga. So who cares? E tele me to mai to te. Ta whawhau i nei, ai tau te leo e whailoa i mo tau i tū mālo. Ma wha mau popo tau i tū mālo le teimi e tū whaita i se lau limas furu. O le si mea lea mo whanua o kai ai i mea lea. Te le lopa ran mea len ka whiwhi umi le mea i le case o to mata, mata similar case i a whale alilitasi. E le se upu similar, it's identical. Yes. Whatever. Yeah. Ia se vaila iai. Ale fia tala noa i keisi a whalahili. Ai oi. Tu sa lawa fei tai le taimi le nei mantua foi. O le keisi le whalahili, e se le mana ia. Because o mantua tu la fonga na tope lawa to ina neo tu la epa. But it was never questioned. Le tu langa lea. Nena sui tu la epa mea nei. Lewa te ewa whai se ilonga te ausia le afa o pālota tangata mālofuto am whaina e lui e whamasinonga i se vaenga whape o whamaonia ni sori ngā tu la fono bribery whapopol nā tu la fongo o mā e rifo tu la fongo a whape te whaia ina e le mawhaina e toi apilia i lo case pe a whape whaise se a whaise case. Lela, it's never been challenged. Le fato a tupu I le fionga ia to rupi. Lela wa ye nele suinga, wa mantua le suinga le e to lau la solos fulu o me o yo apelila o le ilo ilonga o le to ilo le afo le case. Le watu sa o la vale tarsanga to rupi. E mana o avele mata upu ilunga le kora whapio. Kora whapio. Nela wa point mai nela pai pese le la ua ia le Supreme Court ka pua sao le kora whapio. Kora whapio. O le foi la mantua la o lo a mai ai la mani lo ilonga o le mela watua inga e to e lupe ia le whaamsino sili ma le whaingol whai unga. O le bias and determination le whaingolana. Which is fair enough. Because ele mawhainga challenge le tusi lea, so-called affidavit, but ele ingi saini, le fo se lo ia witness aile. So that's what an affidavit is. Alena mai pawal me sa failo me la tunu o affidavit, but nobody knows. Lea ana le tula inele lo ia sili, ma fe sili ngia lo le famsino, lo fisa famsino il tulanga lea o le vai ino powers, duties of powers, le fato ai lo ai umantelo mea nei. Ia pio mena ele o nofo le lei famsinonga. Ile o nofo le lei famsinonga. Le sila me ta ua I le area tonu le utai ai. Le ai no nofo le nu ele mfento e apili ia famsinonga me tau whainga palota. O leala o challenge I le lono winga e ono tilo la I le whainga malo. The Constitution. Oh, yes. E fesili foi. Ia wa pe o mea umai na whai mere teima tu lepa. O le ale mafua anga na whai le tu inga mea whapi o le mawhai o na toe o ia whamsinonga o whainga palota. Anga il kora pio. Yes. Taunu siringia mea nga. Atono le challenge na leo ka penga ngi to lupe malana loia. Ai o le memo mua le o manei na whai eto ino tula epa mua o
o le mea sa waia tu sa pe le ale marginal te leo le palota e malo ai oe ai o le ia o se fa maunianga evidence na e tu fatupe e mawhaia no ia o i whamasinonga ai saua sui e tula epa se longa e te au sia le afa paloka a tangata le na malo. Then secondly, ua mawhaina e abea tu la fono ai a e whaia inga e le mawhaina e toi apilia o le ia fa vai la le wa o ia I le ia fa vai la fa vai le tunu ia nga pe o le ba ia fa vai e fa ta u le ia ta tau tangata le la ia I a tonu I le fa ngofti o nga foi a tiro foi o tai I le fa vai ma le mia ta la noi foi no ta no tu ia le foi ta tu ta no ye ile koe kau ko ingo kule e palankula fongo leo fewa I o fai pui. Koe man kua fai melang koe lenga ngabai loi nere vai. O mai loi I fui koe fai fale lenga mtule epa. Kama fai condition pat fretuele mfai. Ka o I kula fongo lea. Yo e kui. He's got the taste of his own medicine. Ana tu la fongo umai a lena no fai. Lena fai wa lem fai to switch. Ia le fai la na mafua mana tua foi fia mi. I le taimi I le lua o la fai palo ta lua tasi. Le ana sa watu to tasi. She can't even switch. Onga lea tu la fono umala nei. Le la buta va ai e tu la e pan tu la fongo umani na fafau ina ia pui ele li o lea ale blue corner. Ile tu e ose. Yo. Male But- manatu atu la epa. Ele ai sesi e mawhaia ona challenging anga ia. Now, wa challenge ele la audio mali e toa o I la le ele loto ti ngā le ia nei atu la epa. Nga. Pe e o la vai fea nga ien. Uma end up I si parmia. Awa lenta tala ia Sam. Nena whaatala noa. Ai se a fa mai Sam. O le tala le ali mongi e tau. Le mea walenga mana oe. Ia tu lau whafonga anga sa mua. Ina ia tangata wale ina le fionga le li pāne mia. Langa o ia le walenga pa le matutui. Ina mamatu pa Wasi bo. So are losers. O te tonuina le tala ali o whatau malama. Langa o ia le salo toroto I. Mana tua le whamtalanga ali o le whai nei tau teia. Tasi a le whaalongo keisia na wa. Oh yeah. I la Samuel. Whai mai keisia. Sa o le ali. Eyewitness. Ia. Eyewitness. O le sa onga matu te taritonu ia Samuel. Te whautai. Yes. O ina sore ke whai ia kula ukala. Ta ilo ia oe. A oa. I le aso muli al whamasinonga lea. E nau mai lo whai pue ngā hatai whafu. Na ova ai fo lingo lo ia. Very happy. Io, o tilo ia le la facial expressions. Na ua no mata ia le la fo linga mai. O ina no ngai. O lea e iai ia le meo le mautinoa. Le ile mautinoa. Ai pepe se ala ori e fai mai. La le menga le kele ko kata le menga le ku si so ko fai se kata no mai le bangoi. Pe va le. Me lai lo le valea. Pe le ata mai o le KC. Na nga sui ale mole mau Marie. That's it. Ole mole mau au tui ale safata tadi ele ofisa leo. Na na tawe Marie o mea uma na fafau e tusi sainye ia. Liliu lo le KC. Le se o to tu lai. There's no case to answer. That's it. E te lo e. Kelo popole I morianga e moriai e si vanga te minei. Yo O morianga ia mo meo la easy si me la lo I for le misdemeanor. Ia kai lope si moringa io e. I don't think so. Io e misdemeanors uma me ia. Ia aquele e kaba umar ko sanga le o ia. Dengan loka ngiska. O me foi wana le tolu le fe wo mai a mai fa mai ia se furu ongo mon tupu mon mau le na le tolu mo le mau le a mai o le
Mantole na alwa Sam to whaianga ia live on I lunga le social media ia na le tolu morianga ia mantua morianga na o le manino na le tolu masina le whalpui ia well more than 3 years going on to 4 years now le se morianga matu ia pere sa o le sa noanga lio wa mantua fo ile amatanga le case le nei le na le KC Samoa na mua nga KC le la na lu KC sa faile feilo inga masam esa ye man famtala upu meu mama le interview mua nga lu KC assess na sa wa KC faile tala tasia le fa longo fa matala mai e mantua wa tolu tau sanga tana umale le afo le maliu ale for fola Sam ilumor KC it's like a video recording o le mea fato atupu ana nafi so le upor KC he is the true eyewitness e te loe ka kia ia la KC o kanga ka maurunga la o inga I kulanga whapea wa ia la ua kailo ia e pala wa ile kaiming whamakala ia kamalea le alu ko kong fasikepu le fale fai kokoa I wa mangingo le lo winga lo le bongi nga o kamali kongo no fale ala winga tonu na tala KC you know whenever he asked the question Sam o fena tu waiane fai mai le fa per KC o tele cases ana faia e te fesilie e tau mafau le tangata e tau fatu o Sam nga fesilie toa tau sa o male spot na tu wai tau sa o male mea na ai tau sa o male tu langa ta male and everything le la fa ma near KC only an eyewitness can tell le full story o le mea nei o le simia le fa me fa ro ku le leo ka pau a so fa sa mai va ku fu mo fa ka fe ala ke o ko fa fa ko pengi ke ala ku kamaro uma o sele mo fa loinga la wanu se fale vale strip ese mai la wanu wax la wax langa le sele wa a sele to tatu pu foi mamai ale le wax exfoliate ya hair folios fa ko foi que o fa ku pu me pena absolutely ia tato titilo iai sa tele nei tala fai mai ia pepelo ia e mai sale mea mai ngale e mai ia o mano tusi le min stao leo la fama ni mai e lengi leo o samo ale pu e mai to lima leo la tu mai lu mole tu sa le mele na la be ai ia tu au wa fai esiona ai ma le mele ka kongo ai un men fe me kulepa fasio ki runga kalangi o fale sama mo la epa la te fatu la tala fai la lo fa me fasioti o ai na fasioti e to fienta ngatan fasioti ai po ai foi nga ele winga le la tala mo tu au o sangata ma walunga ta mai titi e to e very stocky build for ai o tu au lo nga tu au po o milalo tu au le tama mai ngale ia ai mana tu la le fa pe mai na fasi I au tafa le o le foi o le mota Samoa o le enga e fa tu lunga le enga fa tu lunga le enga me ele ke tel mota Samoa fa tu nga lunga le enga lunga e to alima to ono pe se furun tanga tala to te amole tino le nei I lunga o ia na lato la I lunga pasi le mota Samoa te lele fanua mota Samoa pasi mota Samoa to ya tele tau fa sama mona na to e ola ia nga ilalo se pepelo fua tu la epa sa o sa nuanga la ule malieto faini ofu vai o to pepelo me to no le o te pese so e tu la epa o leo mai e tau fa valea la tu no
Te alo fai ai ua matua to ina. Ai, o te whaela tala whawhawhine whangangi, talo whai ma te ai. Yeah, but okay, ka kere ori e interview ko i. Kusa la kalie ye fo dele umale o kalie me femisori. Ko vai es ko i o pepelo. Le ori e interview. Tula epa, a wara toa ia fuanga o ngala awari ia, e tua i fo i toi ino tula epa. Tua i, o ia o tangata matua, o ia o tangata wa i lava tō whā. Wa whai atu tangata nei, a mai e ia le tani. Le ala wa tua whate ta inga. Le fionga le li pāle mia. Le ala mena whai. Crocodile tears le whate o senga awa ai lua te tono palmeni. Na se tia i na le fionga le li pāle mia. Le ai, quick thinking a le fionga le li pāle mia. E le whai e te tono palmene ia upo le tu maloma. E le tali ia, whapena whai la tu la epa. You know, o le ale me sawe mitai mai o ia lava to mai na o ia I loa me uma. O le lai whabalea le autostala ia e le mwhaingonga, click straight away. Kau ke lo umale menga, kau ke lo umale fale kongur ko inga. But o leo whapopo atu e mara wari ia. Ma whavalea ku selo whavalea ka mikilai ki ka makua. O le winga nga tala. Sa o lo tala le stoi. Na baba I maur ko inga. Itanga I de lai ki ora wari ia lau ke karango ia. So lolo la wari ia. O ba kuma ko I whai ale headphone na siko inga I le li ngangu mai o skadi. Yes, sei loai fo I toi ina sei loai. Wai ene nei tamai titi. Le nei tamai titi le loa na te le lo respect le anga nu. Na te le lo. I know what was amo. O au te whai ngoingo le street kid. O te whai, that's what, hey street kid. Ano le whai se me ai lo tina vai pi o lali. You know, le se me la esa wai lungai. Ma titiro fo it goes both ways to la epa. E whaonga to la epa la tō, la fo e whaonga me la tō to la epa. So it goes both ways. When it suits them, when it suits him, he'll do it. Yeah. Ia alanga le winga le tala la tō to la epa. O ia o tangata matua. O ia o le matai. O ia o le lai whaalangi. O ia o le sao, le ainga and all this. O ni winga la I o se sao. O ni winga lai, ia ale fo wa fai pule, o le fo isa ia to finga o le taitai o le atunu. Matua le ai ma se mamalu o iai. Fe o iai, o ia tangata tauna lava tō wha. Ia le wa wha mamasa nia iai, I te leo nei la fonga ma me fai. Langa le solo mua fo ia, le tai o le afi te leo me se ia tulai mai. Ia. La ve umaya mana wari ia. Ia o stui la be uma ia. Be uma o te fia pa ia. Te fia pa ia le au le foi. Ia le mea mai le mal so ai ma mo Julie. Ne mea vai quando le. Le pe to e mai nei lunga le uli fa pe mai. Te lo le wi kanata. Le to avalu le na fa alangi le fionga le li pa le mia. Le autostala to valu. Ia o te mautino ta ua ta ingoa le mua ioe o lua mua. Sauni lua tus folau te lua o malanga tu sao. Langa o le isi me matautia o le whaonga ina tangata ni o le suafa o le atua. Ia tamala le o mai fea. Ai. God Almighty. Suafa o Yesu o ke whai atua. I le suafa o le atua te whaeto mele le aso le uma le ai masem kene lor kanga ka po le mea o pole hangi o ngalangona longa foi ko lua sei fai ai se kala la foi au lona tali sei fai ai se kala longa kali fai au au ko fa ngari so au ko le loa so le o el me fa tola tala tula epa wa fai so o ai mai fere sa fai mai ia le no mai nei o loka wa no latu nei sa mo le o I foi loka mai fea nga kakangi ngai o kuli ro fiso la udi oi no ko fa ko senga male fonga o e malo wakari fai fe au ko kuli ala e sawe ke pepelo runga le atu no
O ngā le fionga le li pāle mia le fia tala noa i nei mea. Le lau fufola titi oi. E ki sau e pepelo ma o le tangata whamaia. O awa, peke mimika ai a. Ai ngā loa ia o e lo maka ngā. Ngā e ko kuri lo fiso le fionga le li pānia. Tole. O le kausanga mesi o uso maku e o kaki koe whaangatua le tuila e pai le ioi. Tā sanga mai ia ai. O leo si uso mai le o koe whaangat sa ilele. O koe whaangat le ngua tuila e pa. Anyway. Nā tula e pa. Le amaanga ia. Ka ngaka. O Ankelu. Ia. So ai mā moe le ngale. Ia masa ilele. Ia mapilea o la tau nei. O le manu fo i afio anga ia mai. E lau o le wa ai atu mana tua pi o si tinala wa o mai awa sana wha o ma popo le plu. Le whatka o le plu sapora sa o plu. Pi o si lo mtu o mai awa ngasa i o le pi tasi le me wha ma ni ai le anu si o mai awa ma le baangale. O le wa ai atu ina whatasinga na o le sao le. Ni o te lo wa ai atu ia i oi. A le beno fai atu. Le no va ti ama ui vai lau kama lele. Vai lau kama lele. Oi foi Krishna. Le mala. Le mala swinging a ngā lele. Le va tu. Vai mai tanga vai e ia ngā le lafis. E swingi le po e sau foi le foi le i fai kanga male alo ai ngua fai fo. Ka fe ni sai ngaka ia. Ono tataimi. Ia. Na o insim ta pu ina o ia ono ta anga ilo le ta. Wa uma a tonu e yeni ta update le leila stonai. Wa le tonu mai nele fionga le li panemia. Ia ma wa se feilo inga. Ia na watu le se. Le tonu mai nele fiaf. Au tonu. Ia, pamadia ti ai happy belated birthday. Ia o Fe mele fionga le li panemia. Te o le lima tae o nafi. Wa wala le maka I tonu la telefoni ma la kalena. After 5 o'clock, I rang, send him faile fi au mo lia lo nasfana. E tale mai tupai, e te mui. Yeah. Le foi o te vai atu le epa. Ele tangata le e sau mai tutuila. Le whapea ma le tala. Oka ele pepelo la uli, Tau fai tawa le lalo fai mai. Na tā whai loa ai tutuila. Whato a fia e ona tau sanga o matua la auli. A o lewa ono tolunga ia a lefa mai lefa to a ono sfulu la auli. Ma tau na fio le fantasi fo. E mate tupulanga ma le to fino la auli. Le te maita i o Maria. Ia mantua e lalo la auli. Ale niu fai mai pepelo la auli. O te tau na ongo lima tau sanga ona. Ai. Sole. Se so ia te whatu tala tau te leiloa me tutupu. Tau te leiloa le tupu anga o tangata. Ia. Le lei. Mana tue te leiloa nisi tātara ia so tona. Ia so tona ia tau. O se update le leila so tona ia. Le tūlanga le ia le ta asia ia. Ua to tele foi nisi o. To tele nisi o le sa uni malanga I sa moa. E ai nisi lo fato ai mai o la tau e o le fai unga o me. Ona o le tūlanga la lea ia awane I misi ia le la tau. Fai o le vai? Fai ere tā o le tala fia mo whanu. Ia? Ia o le so lulu nei o mātou. So lua. Aso lulu tae o stofi. Tue toru a so fai ngā luenga o tinau tamaiti. Fai longa na so whanau. Ia mali tae atu loi tau sanga I tele sanga lue ai. Ile maro Amerika. Ia ai. Oi amu ia oi o le a e milionea foi la. Ia. Ile na. Ile ai. Whaftai ia tua. Langa ua lema na vinga i ela whanau I latu tina li kaya ia. Li kaya ia. Leo finally ia o le ua. Li tae tonu elo nga soifu. I pu sianga fififu na ia teita. Oi o ia whaila tala. Te leli taia. Ai se long pulo wat fa fonga nga sam. Se long ai pipiri vai le fang sa vai.
O le tolanga le tāwai le Asia, ia. Ia. E nisi o tau le nawa o kakua o tau mai, a o le toa tele la le whailo mai, o la tau e malanga i Samoa. Le mana o mia la le jau lea o maala le onga o le tūlanga o le heat. Like I've said, this is really good i Samoa, ia tātou nei o atu I whafo, I le vemela, e very cool I o le tātou Renew 28. Mai pui pui mai e foi oilo maua le la vevela, and also e sosoani foi I le blister tino pe a maua sunburn. Ia, o nisi le whaua oka mai ia le lato Renew, le lato Redox Gold, mai se lato olo o maua le ngungu. Ia, o le tama lea o ngā mo oi, la whai e te malanga I Samoa, wa lela latu nei Samoa e tau sami le telo mea ai Samoa. Ia, o le tama leile mo oi, ia, ma le tato vai masangi, o I lato uman. E nisi o tau nawa, lena oka ia membership fo, ia, whaftai o nawa tau nuatua o tau oka. Ia, tula e pa le nā, whaftai Samoa lau whafonga anga. Ia, le nā wafua tō lau whasoa mtala noa ilo. Ia, ma whaamamala mau ili le te leo mea, ina ia whaingofia malama o tō, ia whaapea fo ina whaingofia na talia, ia fuafuanga matulanga me o tutupu ma si o tātou atunu. Ai tātou tālia, tātou ta ave pēr tau sanga awale keisa le fionga le whaipule ia toi lupe, ia ai mai se fo ile, pe ona malanga mai foi la fionga le li palemia e fai na siaki masani ia le natu la epata to toi feloa I le lasto na ia to no te wa mo se update mo ta ua Malo faftai ia le nasa moa o le tatu vaina pe on to sila fia bala wani New Zealand I le oru tasi lua I valua toru ono o tasi mo tatu mai mo mia le vailea le ngata le vailea a product ss ale Asia ia e iai tama I vaina o le io o mo le tua e lunga se vai fa mo le ia machao ss o mo meu vainuna instead to lo winu le soda au pe fi se me so malie inula vai ia ngale lurua I kongo fanguingu o le fangvai ia ono na tama frola ia le fa e nga tele mo lo energy ia o lo lawao o me uma io e barawani I telefone tupai o mafanua le oru tasi lua I valua toru ono o tasi ia e fatonwai ia se vai Asia fa pena pani America bala mai le 5 no lua toru fitu o no lua silmosoli ia e fatau tuai ma o katuai ia se vai chao ma me uma fa pena I le turanga fa pena ia e fa tele mafanua ia le wa vai mai le fang vai lea ia na fai titi foi la lo I le vai ia pe titi foi ia sa alo le pepa le tu e tonu na lula ia na inu madia la I o la fang vai le na o tulanga le ia fa tu pole malo si ma wale energy ia o ila to o ia le tulanga fele le o fai mangalo mea o lo ia fo ila le vai o le mind pela ngai ya udvaina ia e o ngai a manfui pe ia e o ngai a taua ia o tulanga na ia le tu le pa tato tala no atili I le aso tona ia ia o le alo fatia ta fea so fo mai mafia ia foi fo ia mana tu sa mo lava ia lava le por kala memoria ia so anga le leile atu e lo soifua io e anga leile atu e lo soifua ia a o mawani ava no tatu te filo ia ma tatu tala io e ini mata o puta ua foi ia ua lava do tatu lang malosi tatu faiga malo seu le va aiuta manatu tatu te filo ta ora so asolulu ia taeaola le ma por kala matitala no atu e marsunga ia li o fatau malama ia po le li le tu le to fa ia la vea fatau malama ia po le sua fo ia au ava fatau malama au ava o se mava no tae li tu la iono ile fiafi ia a o le taimi po le taimi o le lua ile tu la Samoa a le ono i tatu taimi nei Amerika
mi California ia ma tano tuai ia male fionga ile leo sunga por to fa ia liko fa tau malama ile aso ata a mo temini na tu la valia tau tu mo lau yo fa anga Samoa alo fa tile atu manuia tele fa manuia tu i ta i ro tatu malo ta i le tunu ta i kalesia yo ta i no uma ainga ia o lau tu o una masani tu le pa fa tai li o sua ia o te fa to fa sa fa su fuatu o ele tu pele tatu